Казан сөйлей. 16 сағат 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары башкаруында язучы Нәкый Сәнбәтнең Качаклар әсәре буенча куелган спектаклен тәкъдим итәбез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкаралар: Гайнетдин хәзрәт, Равил Шәрәфи, Хатирә, аның олы хатыны, Марзия Миңлебаева, Сания, икенче хатыны, Рауза Хайретдинова, Сәрби, өченче хатыны, Зөлфира Зарипова, Майшәкәр, дүртенче хатыны, Халима Искәндәрова, Зөһрә, Гайнетдин хәзрәтнең Хатирәдән туган кызы, Фирдәүс Хайруллина, Хөләй, Гайнетдин хәзрәтнең ялчысы, Хәлим Җәләл, Тугыш, романтик шагыйрь, Рәсим Сәлах, Аблай, авыл куштаны, Һидаят Султанов, Миргали, Кызылар мейеше, Шамил Бариев, Хәнифә, Миргалинең сеңлесе, Раушания Юкачева, Ишмурзин, Аклар полкының командиры, полковник, Нариман Гарифуллин, Качкинский, артист, Ирек Бахман, Абдулич, элеккеге чиновник, Илдар Хайруллин, Бахауи, узгынчы, Ринат Тажетдин, Хайри, спекулянт, Әнвар Губайдуллин, официант, Мансур Ибрахим, Малай, Камил Камал, динчиклар, Дусил Касым, Әсхат Хисмәт. Калган эпизодларда театр артистлары катнаша. Спектакль магнитофон тасмасына 1987 елны язып алынган. Хәзер игътибарыгызга спектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Вакыйга 1918-20 елларда Тукай авылында һәм Себер шәһәрләрендә бара. Гайнетдин мулланың ишек алды. Ыгызыгы, өй буенда хезмәтче Хөләй белән Хәнифә халас кагалар. Түйеннәрне тизрәк тинә. Ят! Аталар, ят! Ят! İştәсеңме? Камышлы ягыннан аталар. Кызыллар ди. Аклар булса? Белмәгән булып сөйләп тора. Шул Миргали абыең аттырып ята торгандыр әле. Менә күрдә тор, атына атланып, «Ура! Ура! Даяш!» дип кычкырып кайтып керер. Хәбәр алышып ятасыздыр әле. Хәләй абзый, хәбәр дисен. Әнә Ишмурзин кызларга камышлыны бирмим дип әйткәнде иш. Нигә әйтмәсен? Әйтер. Үзе шул авылныкы булгач, хисби ышанулы бит ул. Сан? Шул. Миргали абзый сөйләгән иде бер. Без Зинюны сугышып алганда, ул Ишмурзин Керенский ягында сугышкан иде ди. Анда офицер иде ди. Минем кулга плен булып төште. Аннары үземне атып кулымнан качты ди. Бу юлы качалмас. Качары куып килә Чапай, Ишмурзинны тапай, куып килә Миргали, Ишмурзинга биргәли. Ана, аталар. Ояз көне күкрейме? Акрын. Муллабзагыз намаз укый. Көрөлү муну? Олзун нишик жырган. Нәрсә, коммунист абыйым кайта дитмәлләр. Эй, сез, табагаш бикәләр. Нигә аңа тиясез? Абзыйсы коммунист булганга ул гаеплемени? Эй, бит Хәнифә. Бер байлыгыбыз да ятка калмасын. Кагыгыз да салыгыз минем арбага. Нишик арбага? Юк, ул минем әйберем. Минем баласым атамдан килгән каялып карасын бир Хөләй. Минем баласым каялып килгән билеге бит бу. Минем әйберем. Гайнетдин хәзрәт өйнең залы, идәндә төйнәлгән, төрелгән юл әйберләре,
Хәзрәтнең хатыннары юлга хәзерләнәләр. Сәрби килеп керә. Кызыллар дейм, килеп җитеп кирделәр бит инде авылга, каһәрләрем суккыры. Кайдасын безнеке? Ey Xudoyim, men yeboshlatdilar deb turam, tosh boshimga tushirdilar deb turam. Ey Xudoy, tavbasiga Гайнетдин хәзрәт керә. Кулында намазлык. Син кайда шулай утырасың, а? Бит тагын намазлы булып китәсең. Килеп җитеп кирделәр бит инде авылга, каһәрләрем суккыры. Озгына синдә җан бармы, юкмы? Кызыллар дейм, камыштын алганнар. Шукракландың мәллә, мисез? Ярар, ыстарма. Алла ни язгандыр әләндә, китәргә дисә китәрсең. Киттең, кырдың былай булса пычагым. Син тиянеп киткәнче, кызыллар килеп җиткәнче, соң өеңә аттылар, җитмәде. Алладан ярдык төшкәндә дә көтеп утырасыңмы ни әле син, ә? Белмәгәнеңне сөйләмә. Кызыллар түгел ул. Мәтәкә тавыннан үзебезнең аклар ата, әркил атарга өйрәнәләр. Бик беләсең икән, әйт инде алайсам. Камышлы ничә чакрым? 40. Камышлы 40-мы? Камышлының аръягы Акай. Акайда мин туган. Син беләсеңме, минме? Инде дөньяга син туды дип кенә чакрымнарда сашыңа калсынмы ни? Камышлы 40 чакрым. 40 булса, кырылда үлим дә алайсам. Әнә мин Галимәгә килеп кирсен дә бәлшәвек үзеңнән сибиреп чыгарсын. Бәлшәвиктән дә бигрәк син илереп барасың әле монда. Китеп туфрагыңда язган булмасын. Син шуны әйт. Туфракмы? Туфрак булса, La ilahe illallah Muhammed Resulullah ya Allah. туфрак булса, әнә түбәдәге туфраксан бер юлы гына башыңа ишелеп төшсен дә, астында калда үл алайсам. Ирмени син. Шуны да бел. Мин сиңа йылпыш бикәләрен кебек маҗик кызы түгел. Акай Бәдри бай кызы. Иясендә бер булып чабаталы бәлшәвикләр белән калмам. Язга бер булырсың да шул. Ансы хак. Язган булса китәрсең. Сезнең акыл җитә торган эш түгел бу. Минем акылыммы? Ә менә бу сандык нәрсә? Ә? Ике төплеме бу? Син нәрсә? Алтыннарың исән калганда Сәрби акылы бик яраган иде бит. Менә хәзер сандыгың тагы юлга ярый. Хәер. Анда аклар үзебезнеке, ананда берәү дә карап тормас. Ярар. Ирне әйтмә. Үз эшеңне кара син. Кая киттең? Үз эшеңне кара син. Кая киттең дин? Кара син аны, нәрсә? Бөтен әфисәр. Анда киткәндә мин Сәрби булып сезнең шушы тукыяулыгызда ятып калам буламы? Аллам сакласын. Ишеттем. Китәбез диде. Хәлей. Хәлей крәле. Кир. Нәрсә бар абыстай? Хәлей. Кызыллар Камышлыдан чыккан ди. Кем әйтә? Сәрби җылан хәзрәтне аягына да бастырмый этеп кырып бара. Теләсә безнең хәзрәтне олактыра. Әллә кая җәһәннәмгә, Сибиргә, Сейфел-Мүлк йөргән җирләргә олактыра Алла теләсә. Ту, Алла сакласын. Каберин якын булмасын андый хатын белә. Хәлей. Шушында гына калалса. Калып булмас шул, Булмас дисеңме? Булмас дип анда Сибиргә хәтле дигит вагоны шикелле ияреп тә барып булмас. Шунда якын тирәдә из яздырып кына калып булса, Алла бирса диген. Алла бирса дисең дә Зөһрә бар бит әле, Зөһрә. Хәлей. Сәрби җылан килә. Күрә күрмәсен. Каршыларына шагыйрь Тугыш килеп чыга. Юл өстендә тормай. Шул йортта әллә ни хәтле кызык кешеләр торалар. Килеп кирсәң кая басарга да белмисең. Барда әллә нинди итеп сиңа шөбһә белән карыйлар. Монда бөтен авыллары белән шундый халык җыелган. Мугаллим булдым, 1 ел укыттым үзләрен. Ә шулай да берсе бер якын килеп, син кем дип сорый белмәде. Монда беркем дә сине аңламый. Тирегә караган кебек карыйлар. Үзеңне бер дә гаепсезгә, гаепле кеше кебек хис итәсең. Кулыңны кая куярга, аякларыңны кая басарга белмисең. Барда сине үлчиләр, күзәтәләр төсле. Кай вакытта бу ифрат кыен була. Шу кемдер йөри, әллә Сәрби тәтәйме? Йөрәгем тагын урыныннан чыга, тирбәлә башлыйм. Кулларымны кая куйсам да килешми кебек. Менә Сәрби тәтәй урынына һаман шушы туташ килеп чыга. Кулында һаман роман. Исәнмесез, Зөһрә туташ? Сез икәнсез. Гафу итегез, Зөһрә туташ. Гафу итүчеләр итсен сезне. Мин дә сезнең кебек роман укырга яратам.
Siz silashmisiz da Zahra tutash. Bilasizmi Zahra tutash? Men sizni ko'rsam, o'zimni ko'rgan kibik bo'lam. Men sizni ko'rsam, o'zimni ko'rasim kelmay boshlaydi. Siz har vaqtda men aytadigan so'zni aytasiz. Nishik? Menmi? Ayye, siz kitobingizni mendan ortiq ko'rasiz. Siz David menga qaraganda Sarbit atagizni ortiqroq ko'rasiz, Tug'ish afandi. Siz tag'in meni kitobingizdan kunli deb o'ylay ko'rmagiz. Tag'in ishonchi yerga, ishonchi xotin bo'lib kelgan Sarbit atagizdan kunnasha deb o'ylay ko'rmagiz. Aytirsin ellani. Sarbit atay turunda nishik siz buni aytdingiz? Buning uchun men bilasizmi? Yo'q, vallahi men hozir bilmayman. Nishlarman. Qo'rqam, yaqin kelmang. Men sizni qo'rqitdim tutash. Siz qoltiraysiz. Siz qoltiraysiz. Astag'firullah. Qara, sen bizning yolshan yigitni. Nishik bozimchilik etding? Sarbit atay. Kutmagan edim. Qizlar ozdira bilasin ekan yigit. Qarasizlar bundan so'ng saq bo'l, bildi o'zingni. Sarbit atay, men g'ayibsiz. Tirsangni qayda yurtding? Bunimi? Men kechagina og'och boshina mingan edim. Shu hadli gavdang bilanmi? Qizillarni qararga debmi? Yo'q, men qilshiyasi qararga deb mindim. Alla sanduqash tutdim. Men sanduqash deb mingan edim-da. So'ng onda qorga yolagan bo'lib chiqdi. Kishilar revolyutsiya deb aqtavoq kelalar. Sen shu vaqtda sanduqash tutib yurasingmi? Narsaga kerak bo'lsa so'ng senga. Men ana sizga tutib ketirar edim, Sarbit atay. Shu shiravishing bilanmi? Ey, mamiginim. Siz mendan kulasiz. Siz meni shulay xo'rladingiz, Sarbit atay. Yo'q, vallahi men bilmayman. Men muqshi suvi bo'yindan sizning tuqi yovlana shu shaxshatli yer kelib. Kelsang, alla mening uchun keldingmi? Onisini aytib bering-da, Tug'ish afandi. Yo'q, men Tug'ish tug'il, Tuqish bildingizmi? Tuqish ol sug'ish degan so'z. Bizning tip bobomiz Tuqish da tug'il, tuqiy bo'lgan. Shul tuqidan Tuqish bo'lib qolgan, shajarada yo'qolgan. Sizning ovlig'ingizda tuqiy bo'lgach, men bunda shul Tuqishning tibini topa olmammi deb keldim. Avvalkaning tibi Tuqish da tug'il, Tuqtamish bo'lgandir. Bilsangiz, men bunda o'zimni izlab keldim. Sarbit atay, o'z shaxsimni, o'z shajaramni, kim men, narsa men, qo'yam kelam, qo'ya boram. Topdingmi so'ng naslingni? Yo'q. Ne yo'q? O'zimni topas o'ringa men bunda sizni topdim, Sarbit atay. Yo'q, vallahi men bilmayman. Men sizga vallahi topdim. Idealim etdim. Bilasizmi, siz shoir idealim. Yo'q, siz bu Sarvigira tug'il. Men sizni turmushdagi butun tubanlikdan ayirib yuqori ko'ra olam. Nindi qiziq seni. Yo'q, vallahi siz meni nishik asiygitarga bilasiz. Men baylangan it kibik oldingizdan keta olmayman. Siz shuni bilasiz, bilgan içinde mendan kulasiz. Bu xudoysizlik, Sarbit atay. Kulam, nik kulmayman. Sen hali vaqitsiz bular yirsang, to'qish tugul, butunlay tikish bo'lib qolirsan. Ana, shlapang tushgan. Yo'q, men vallahi bilmayman. Allah da şul kadar şeytan bulsun. Baraka. Bu narsa suvga tusha ko'rmasin tag'in. Ey, qo'ya ketding. Bularga ne bo'lgan tag'in? Onda şabalar, bunda yigreler. Kresniyi qizil, biliyi oq degan bularlar. Qarasang, tislari ikisining de barda bir. O'zlari uyatsiz suguneler, otışalar. Ey Xudoyim, uylarindagina tegib tursalar bo'lmaydi ekan-ya. Tegsa, masa buh, yaxaydim, yaxay. Ey Xudoyim, shundan da tili kishi kibik bular barda. Олы куштана абылай көрінә. Жерге түсін ол шұрапан қайреттен қаймырайын. Ая, қайсығыз баранда, әлтігіз мұллаға. Дүнияда не барын не ұғын білмеген кіші кемі жатмасан, абылай келген дейгіз. Сандықлар. О, мұнсы бігірек зу. Бәргеленме. Сен нәрсе?
Әлі сеңа ауыл жетмеді, тағын болысқа, аннан бүтін Рәсей желкесіне мініп, атланып ашайдың мәлі, ұятыңны күзіңе қырып ішкен нәрсе, дімігіп кеттірі, қаза! Қышқырма, неге бек қышқырасың? Қышқырмасқа, сен ғұмырың бойы ел үстінде иден-иге ширайдырып, тағынып, аша да, әлі тағын башымызға мініп атланы едің ме, имансыз, Құр'ан таптаған Мекке кафірі. Әл-ғайазы билла. Нешегінді мен Құр'ан таптаған, нешек сен указны мұлланы кафір деп айтасың? Ей, мен сені айтам ме, күтуші ғымырайын айтам. Шуңапан Хайреттен малайын. Атасын қарайынды. Ғымыры бойы мойнында тәрі, қойнында түбәтей ерітті. Орыс янда тәрісін шығарып көрсетті, татар янда түбәтейін шығарып келді. Әпунәтей Сабираны аттырды. Мұнысы әлі қысыллар келіп жетпеген әлі нәрсе деп сөйлеп ята. Нәрсе дейсің? Әлік болды әлік. Бізді шол Әу-Хадибай білән Ғайнеттин мулалар талады. Қалчақ келді. Тағын шолар қалчақ білән бір болып талады. Мен әйтәм үләт. Ғарәфәкеш мұншада мойның астыңа келіп тағарақ қайығылып түсіп үлгірі нәрсе. Нешік енді Ғайнеттин мулла сені талады? Ел басты ма ол, ел басты ма ол? Таламағашты аңа ол қатты жер, ол қатты байлық, қаян келгенді, қаян келібаның жел жетмәз жирен биясы болғанды, өзі шкап тапқан боланы, бар да біздің қақ, ел қақын алғанды. Қаян алған Алла берген. Алса шариғат құшқанын алған, білсе өз құлы білән қайыр етіп берген нешегіні мен кіші қалқын талаған болам. Міне ағай. Шол имансыз, әлі шунысы жетмей, баштам Сафа әйті әсписке де ясатып қойған тағын. Ол нендей списке? Әлі ішітмедің міне? Қызыллар келуге мұнда кімдерні аттырға, кімдерні ассырға деп әспеске сатып қойған дейш. Ең башта Ғайнеттин мулланы яздырып қойдым деп әтәбі. Ол муллада менің үзімнің де атамнан қалған бір бизмәнім білән 1,5 жерім бар, таптырырмын деп әтәбі. Шол ғемірай әйтәбі. Шол тәрі, шол атамнан қалған бір бизмәнім білән 1,5 жерімні Ғайнеттин мулладан таптырам деп әйтәбі. Дұшман. Yani desin bana abla ki ya, yani aytasın. Ne diyeyim? Seni yaklaşam deyip utqa kırır halim yok. Әлі бейтанда тағын айталар. Шол Ғайнеттин мұлла бетінде қалшағар мейсана қалықтан ашлық жейіп берішті дейлер. Бұлар алардан мұлла, бұлар әнәтігінден фронт келе. Ол фронт білән біргелеп, Мирғалим солдат қайтып келе. Анысы Лениннің өзі білән бірге отырып, 3 самавар шәйішкен. 3 самавар бойынша отырып алар, андан ендігіне план қырмағанларда дейсің, сен кет мұлла, нәрсе қараларыңды мені меңа аманат қалдыр да кет. Хасырет дедім. Жиын кафір арасында сен қалма мәсқараға біз қалайық. Бек көбей ұралма, yolda өзіңе көп кене бұлыр, мәшақат бұлыр. Қалдыр да кетейін мені, қалдыр да кет. Сәрбірі сада шын айта, сен де кет дейсің. Бізге тұқтады бек. Қарады. Қамышының Хасан мұллалар қашып келемәлі. Әлі білмеймді. Құлай, кім ол? Кімдер ол? Мүфти Хазіретті. Мүфти Хазірет. Я Алла. Нәрсе қаттың раштуат тәрісі. Бар аш қапқаңы. Кірмейміз дейлер, ұзып қына барамыз дейлер. Барайт. Фатихағына беріп шықсындар. Я Алла. Мүфти Хазірет. Мүфти Хазірет. Я Алла. Ай Алла. Қайсы ұңғанығыз бұта қарақны жол үстіне қойдейінді тағын. Сани әдір, аңғыра. Мүфти Хазіретті тоғараққа түшірі бейт бұлар. Абылай бір балайны жетеклеп кірі. Неге ақылдап келді? Ne? Avhadibaylar kiteler dizisinde kiteler miken digenleri. Kızıllar Kamışlı'dan bu yakka çıkanlardı. Şapaylıkılardı. Şapaylıkılar? Şapaylar ay mulla. Niyetin izgi bulup sonlamağa edin deyip korkam. Son Kamışlı'dan işegenler kızıllar. Onun mullası gitmedi mi? Eğitimde ürülgen baka. Sina neseli beyterge kustam. Kızıllar Kamışlı'da bir kibitini dolaganlar. Hasan Mulla'nı ot kırığına takkanlar. Hasan Mulla'nı ot kırığına mı? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Amin. Hasan Mulla şehit bulgan. Bu şol. Belşevik Mirgali ise. Şapayının onkulu ol. Barayt kiteler degen. Ayt hazretlerin jigeler degen. Bar. Абылай малайның ұшына тиіннер салып ұзатып жібері. Күптен шол малайлығы да көптен болсам, әжіле қайшан бұш ғаділемейді. Қаралы, кәмәні. Әнәй,
Кем? Sen түгілі, кем? Құлай. Барай, аттарын жек. 4 арбаға да пардан. Өзің де жейін Аллаға берген болса. Жақсы, Хазірет. Бараны, Хазірет. Хазірет, меңа шушындағына қолырға рұқсат етмәз. Жоқ. Ялсы кішіге шушындағына бірер пішмақта қоңып бұлыр еді. Яқшы яман бір қағымыр еттік. Қой ол сөзіңе. Сен нәрсе, 20 жылдан берлі мұллаға қызмет еттің. Енді бүгін келіп мұлланы ташлап қойсаң, ашаған итмәген харам болыр өзіңе. Мұллаға келгенде кім едің? Қазір кім болдың? Бағара қапқанына ас күзірер. Ұшқан, Хазірет. Жил жетмес жирен биеңнен işletесің. Аны шул әйткәйсә сиңа қоям инде Алла кеу. Ай, рахмет, Хазіреттейім. Дұрыс істейсің. Аны сенден жолда барып бір қазақ тартып ала. Барып үзім аттарını bir heybеттеп жіктірем әлі. Қайрәлі. Allah. Қызыллар. Fatira. Кәм Сания. Сарыниса. Қызым Зөһрәкәй. Жиғыз нәрселеріңізні. Қызыллар. Қамышлыға кіргенні. Қасен мұлланы суйғаннар. Кибетіне от құйрығына таққандар. Әммәсін суйғандар, әммәсін таққандар. Келелер. Хижрет етеміз, жиғыз. Ешо! Din üçün hicret edesin. Al нәрселеріңді сәрбінісі, Хатилат, Пула, Сания деген. Мен, бұталма мені қойып, сен де елтіп қоярлық. Мына сен де зұрмулла қылып елға шығасың. Азғырат түзен. Бізәнір уақыт. Тұрығыз, тұр. Хатира, Сания, кейін. Қызым, қой шол китабыңны. Кішіде баш қайғысы, сенде китап қайғысы. Бар. Olmazsın. Ben seni ne işin üstürdüm kızıydım. Ne işin de gimnaziyada okuttum ha? Yolda senin gibi gramotlu kızım da bulmağız. Ben koya barayım buna o mutavkalar bilen. Senin gramotun benim urametim. Şınnapta, etirdirip, kışıkıldırıp, bu imgeklerini koyat yiyip gitmekşi bulasınсың, ha? Eyde, ol şu sındıklı da paratқа oturduk gittik. Hala bilsinler. Kızım, жыламайын de жылама. Қоларға bulsa men bek қолам, ansıma men bek rıza. Alsan şol, ayrıl da kal. Seninle rahat көрсетпедің енді. Шол кирилеген болды енді бұл. Ялтан. Ел үстінде хайыршылап күнін көр. Тартышы бол. Менен сен айыр ризалығы жоқ, бір сірә жоқ. Қызымны Зөһрәні мен өзімден алам. Айда кейін қызым, кейін. Айтча тағы, ғайып мені енді. Айтылы тұрған сөз жетенді олай. Қара қыз әлі. Иде кім қаласың? Анда сенің ішің болмасын. Менің емні қараушы бұлыр аны. Айлеттің мұлланың ең, бүтін ел қарар аны. Atlar әзір. Әйдәгіз қозғаламыз қояны. Sandıkны, еңілік sandıkны. Құдайым, қара қыз әрі, онда біздің өзейімізде болыр ма екен? Менің қақылы шкафымда қаламын енді. Құдайым, өзім қарап өстірген бүріклі тауығым. Ой, құдайым. Қозғал, меңгірәу, әне аталар. Қызым, ташла китабыңны, ташла қыз барында, жиынығыз, Раббым, бұзауым, қора бұзауым. Хәзіреткейім, мұнша бұзда қаламын енді, Хәзіреткейім. Үйтәгіне қыстырысы. Хәзіреткейім, мұнша бұзығына барып қарап келемелі гәрімі, Құдайым. Ай Allah, онысы қой атаба шақа. Бұл тау қалағы, yoldan ақшар екен бұлай болса сіздің білән. Құмғанлар қобы қарбада. Зур сағатына кір ялғашына бәйлеп салдық. Герлері менің намазға ұшым ішінде. Нәрсе тағынанда? Қозашылар ұзамы? Ишмурзиннiki var Hazret. Ишмурзин! Yok. İşmurзин yüreğine şigine de kızlarını Iraksazga kirtip batırırga dey. Qırayla Kur'an şul kapşıqtana. Şunda. Aklar kaşa qara kız ataqayım. Anaqayım qara. Bir matır yigit qarasına bizni Ahmadullah'a aşağın. Yok tügül ikenle. Qaranın oldun nesi kergan. Tavfiq çettin. Senin işin yok, burun astını tekişir. Xilay. Hilali. Nerse var abıstay? Xilay, nerse eyvirlerini saldın mı? Saldım abıstay, barsı da əzir. Yastık minderlerini de saldın mı? Onları da əzir, qopa qarbağa saldım abıstay. Yarar. Xilay, bik şəpləringine soylap, bir neşe par muşat birkisiz sal. Yaxşı abıstay, salırım. Abıstay. Atira! Saniye! Sarılıysa! Jiyiniz, hayda! Dışında gördüm.
Mərhum İşan Hazretini qəbrindən тұрып отырған, üstünə kiyген sarı kəfin, başında qalçaq qartusu тұрıpqa tartıb otura. Uyanğanda oxşul şeytan bilən bastırılıb uyandım. Тұрып dışqa çıxsam, qazıq başında qarğa qışqıra. Nərsəqə qışqıra deyib biləsin ul qarğanı. Boğazına talçıq qırı nərsə, meyit sırap qışqıra bitin dul. Meyit sırap qışqıra, 49 qəhərinin 51'i soqqırı. Şol, meyit artından geliyin dul qarğalar, meyit artından geliyin. Yarı Allah'a tapşırdık. Jirem bir yana ettin. Ettin. Yurt yerge mine sen zor kişi uzun kus kulak bulursun. Ambarlarını bilesin. Bilen. Mine aşkışlar. Bütünüsü bir bağda uzuna tapşırdım. Mine iyi zağı uzuna verdim. Uzuna şandım. Ya, hazır mı barınızda? Oturduk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kanala, benim ustuka tulka salındı mı? Salındı indi. Nenge salınmagan? Benim ukazımını koy sikseye saldım hele. Saldı. Yarı. Euzubillahimineşşeytanirracim. Allah yolunda kuyruğa azık olur. Ey Allah'ın işi. Ey! Azık organı olur abi. Havuk havuk. في الأرض مراغون قاتلات وغلتنا برحمتك يا رحم الراه. Hoş Hanife kızım. Allah'a tapşırdık. Şol sıyırını sende koyup gideriz tanası üzüne bulsun. Mine 6 tenkene 2 bir gümüş tenke sesine takarsın. Dua kılıp al. Oğluna bir kup. Ey bit. Mine canım benim kulmek. Mirgali abin bize düşman kursa biz seni kurmadık. Mine sine şapan, mine sine kiyis kotta. Qo'rani, jiyan iskigizni bermangiz endi kishiga. Hanife canım, ana tiginde o'zim qarab o'stirgan qozlarımın mamıbığı var. Şundan minderleri yarsasın yaraymi? Hanife canım, ondan so'ng tigi bo'lmada o'zimning qarab o'stirgan gullarim var. Suv siberga unutmayın yaraymi Hanife canım? Rahmet mulla abzı, rahmet abustaylar. Bir narsagizda kerak tugil. Xayrli yo'l sizga. Amina siz tutash yo'qqa ketasiz. Bir qizg'anam o'zingizni. Endi keylerim qo'ran narsadi? Bizda turmagan bo'lsang, obeying uchun aqlar o'zingni yopib ketgan bo'lurlar yali. Şunun işingine bizde turganda o. Ay abustaylar, aydagiz. Otlar hazır, kuzlanamiz, aydagiz. Aydagiz, meni araga bütün üstünde sal. Ey Rabbim, jimbatlik ağartkan mishlerimde qolamın endi. Ey Rabbim, qarayında güllerimde qolayında. Hoş. Ömür etken yurtlarım, yaşagan uylarım. Sizge gamal ibadetim yetmedi, kimçiligim bulgandır. Ayrılırga bulgan iken şol. Nezelne hahene sümmert halna kezat dünya nezulün ve irtihalen. Hoş. Esselamu aleyküm. Mine bütün benim işmur zinim. Sen yeter. Tuguşum ayrılıştık işki başım. Siz mena gitarınızı boya etmediniz de. Siz ul mullartından gitarga teyiştiniz Servet etay. Birşilma. Mulla artından min tugul, mulla özü benim artımdan kite. Yok, vallahi kıynıyım min. Ey, tiyip güne qara. Olay bulsa, min de sizge yerip baram. Tik siznin hakkınızga arba artına yapıştım gittim. Nige arba artına? Saniyenin uğuzu var abid bizim bilen, şun vağına atlan. Uğuzga mı? Ey memiginem, yarattan memisini. Sabık balanı yaratkan gibi yarattam. Servet etay, min sizni jibermeyin. Bunu kuresin mi? Mine bu kim? Kurmin. Qara, polkovnik İşmurzin. Qaramin. Ol meni unutqan. Men onu unutmayım. Baribir tabarman. Ya? Xo'sh, tug'ish. Xo'sh, Servet etay, nishladi ol menim bilan? Narsa deb aytdi? Vallahi yuragim og'zima qoplana. Yo'q, nishladi ol menim bilan? To'xta. Sen nersen onda, ha? İşine taş kırıp düşsenin geçen girdese. Ayağını salmış akırgasın da, hazretliğinde nasıl yüksek yükselsin? Var,
işitmedim beni. Aska eremede ofisörün ata atıp yıkkanlar. Ofisörü eremeye kaçtı deyip. Hazır Cilembiye'ye katlanam da şul atlı suya kavaram. Tır çık kristal tır. Allah yapsın. Servit eteyler kitkençikine abla yapsın. Sermiydi mi? Eylesin şul o koybediri kızına griftar bulup şu amında yer yırtıp büküresin beni imansız. Ay hayinim. Ul çurtanın ağzına ayakken kurban balığı dizgine çıkmaydılar mı? Tırdın çık imansız çık. Olar metleket oğun mingençikine, olar kuzden yoğalgançikine tırıyım abla yapsın. Meteket oğu? Karasın müple bu kızını. Yani sin köşenin meteket oğunda katınına mınnantırıp yüküresin beni imansız. Şaktim. Barım şulatlığına bıçaklap kaydım indi. Afet sanatım olgaç simizler sarabit ol. Yüreğim dik yanabit. Sineylenip koytkançikine abla yapsın tırıyım şuşunda. Ah, sinter bakarasından kopmuştum. Ülmüşemizde azaplagan nefse. Şıktim, senin yanında hak evliyanına gir yatar. Şıktim, anda at hatli at ülüp yatar. Senin arkanda 20 pıt it, haremde gitsinle. Şık. Matri, min koykan şükresim olma, Allah sokkurı. Kaharslıkkan çakından güzel. Şükresim da varsıda. Tışlarını şakap, bir yılmaydın mina, kinet çağılıp bir nur tışığından yüreğime düştü. Ah, min yanayım şunun utunda, servit etay. Oh, ay. Nagan tutup, qorana İşmur zinkire. Sinti. Arısta. От пару будет-то! Встать, дурак! Синнерсе, әлі одеколон іштің ме хашара? Ану-ка бар әлі басар ешітка, қарап тұр бір кімді келмейме? Мен солдат түгіл. Түгіл ме? Болмасаң боларсың, сол шлепаңны! Шлепа, анига шлепаны, ол бет менеке. Синнерсе, әлі қызыл ма? Ішке қадар санайым, бір сиңа! Ну, екі сиңа! Тоқта, ана бет адалап тұра. Салалы пальтаңны. Бұл хашараттың киімдерін киіп алайық та, өзіміздікілер жағына қашиық. Бұл бізге әлі ярап тұрыр. Стоп, пальтаны! Стоп, менің пальтамы тұр, менің шлепа. Мен сенен қорақпын, сен бандит, сен кіші талаушы. Менің шлепаны, Қош мұннан! Мен сен апулер әмейтіне. Қалайшан білем бірді күні түр-түрміз қашары. Mirgalizden ablay kire. Alıp kaçtı jigitler Cilembiyeni. Tuğuş kılay sukkırı, tuğuş. Tuğuşa? Alaysa bizlege kişi bunda. Ama kızıyla. Yeş! Ah, kızıllar. Mene bir tuğuşaf. Mene bir ol. Bu, gücüme kürünemi deyiptim. Şaka periye. Otturduk. Ot tabığız hazır. Aya, Cilembiyeni kov giderlik at var mı bu yakta yok indi yok gittim ya. Tuğuşaf. Mirgali yapsın. Bu kim? İşmurzin. Kalşakның iskadron komandiri İşmurzin. Bu anın fıraşkısı mı? Anıqı, Mirgali yapsın. Anıqı. Doktalı. Olma misin abzay? Nerse bu? Kaynettiğim ola kaçtı anın iyinde sen kaldın. İşmurzin bunda kirdi. Sen ağa kiyimlerini salıp verdin. Kaçırışı sen. Mene cevap bir beşevikte Allah sukkıra. Әлі мен контр болдым міне. Бір қыз анда ишан малайының атын еға, екінші қыз кіріп меңа мылтық тірап киімдерімні толап шығып кетті. Шундан соң сен кірді тағын меңа мылтық тіра. Рахмет сізге, Mirgali ипташ. Яқшы яқладығыз совет гражданы туғышқны. А менің пальтам білән ішләпәм қойда. Менің хақымны бандит қолынан кім алып бере? Сенің үшін толап шығып кетті бет ол дейіні. Мә, от, совет гражданы туғышқны, от. Сен өзің кім? Нейтрал мұны? Ey, troll, nitral, ikisi de bizi. Kayda koyun Cilembiye'ni. Kaya Cilembiye. Indi hazır onысы minnan mulla biyasın taptıra. Mullağız minnan Servit etayını urlap alıp gite. Нәрсәсің bu? Шорт пистун шортлатып революция ясыйлар қарасақ мында таланған кіші бір мен безобразий. Алыша!
Кечірә, сіңлем. Шул Ишмурзинны тотып китерәм дип, Чапаевка сүз бирдем бит, Артыннан разведчик булып килеп, кулыма эләктердем дигәндә генә, менә шушы фуражкасын кулыма тотып калды. Мәки, шигырыңны да яратам югыйсә, ләкин шәпәң өчен җылама. Ну, пожалуйста. Абый, тынычлан. Халык син кайтканны ишеткән иде, әле дә көтә. Ләкин соңгысында ул миннән ышкына алмас. Әйдә. Үш күйінлік какарды алып тағаларда, ітті дә бітті дә сенің башың атланып командалы итті башлай. Шулай да мен аны бір шпорын суырып алдым. Мына ул. Шылқынып қана кетем. Ишми ишан улы Ишмурзин. Большевиктен сыңарыш бір білән қашып кеткен бит Алла сұтқыры. Қоя барайын бұл қадір сыңарыш бір білән, Себер калаларының берсендә гостиница. Ресторанга үтә торган алгы бүлмә. Сәрби артыннан 2 динчик зур сандык кертәләр. Составка келген. Рәсімінәні қызылларға қалдырам. Господи! Үстінде ятып жүрсе мұне, бола ұрғыттарғам мұне. Сандығым, табылды, сандығым. Что на меня так смотрел? Осторожно, давай, осторожно, айда. Осторожно! Осторожно! Тапмас! Сәрби қарашылан тапмас! Что на меня так смотрел? Деньга! Хоп! Хватит? Чего на меня так смотрел? Біз татаршала білеміз! Фи, какие еще гадости! Татарша! Ну, я вас извиняю. Buna dinleme, ya bas извиняюсь. Кашкинский белән Зөһрә керәләр. Брандны каныгыз бармы? Брандны? Әйе. Нәрсә икән ул? Бар. Утрыйк шунда бераз Зөһрә туташ. Хәл алыйк. Рәхмәт. Кеше! Сен сұрадыңма? Син! Тағын бір айт. Сен шағылдатмадың мұнай? Малай! Бір кішкінәні кетір. 2 рюмка. Аңладың ма? Аңладым. Нәрсә бит бірәрләніп сөйләшкән буласың. Берәүз ішінде. Большевик! Күрәсізме? Аларға Синни, Минни, Мөхәммәд Әминни бар да бір. Син диләр. Иптәш деген бұлалар. Әр кімге. Иптәш. Миннинди иптәш аларға. Әнә кеше. Кеше ул нәрсә? Бар да кеше, теге дә бу да. Юк. Мин сиңа теләсәң инде бер кешегенә түгел. Гафу ит, граф де Марлас. Мин Кашкинский, артист. Мин иҗат өчен яшим. Мин шәхес. Бердән-бер. Мин кеше түгел, кешедән югары. Булар бар да шут миңа. Гафу итегез, Зөһрә туташ. Без сәнгать кешеләре. Беләсез, Тукайны, Пушкинны, Байронны, Александр Македонскийны бар да эчкәннәр.
Мына дөнья шундый ахмак малайлар дөньясы булган өчен ишкәннәр. Александр Македонский дейсезме сез? Польшаның... Ничек Польшаның? Соң белгілі Польшаның. Хатırгызда тутыгыз, Зөһрә туташ, дөньяда бары поляклар белән артистлар фамилиясе гына скига бетә. Македонский, Мансуровский, Кашкинский. Юк, шанда түгел туташ. Менә сезнең мәсьәлә бик интересно. Алты бүлмәле йорт нәрсә ул? Минем үземнең Оренбургта 2 катлы таш пулатым калды. Сез, Зөһрә туташ, кирегезне ничек? Үзегез юасызмы? Үзем? Әнигә? Булай. Зөһрә туташ, ичегез берәрне. Мин эчмәскәнем. Берәр генә рюмка бирәм сезгә. Дезинфекциyadan кушалар бит. Ягез, ачыгыз авызны. Мана. Тос кабыз, тос, ачыгыз авызны. Мына шулай. Мин исермәммесен? Куйыгыз юкмы? Беләсезме? Мин сезнең белән танышкач ук менә ни уйладым. Сез артистка булырга тиеш. Ничек? Сез артистка булырга тиешсез. Юк, аның өчен бит талант булырга кирәк. Сез талант? Мин бит бер караудан беләм. Мин же... Сез талант. Бу йөзләр, бу матур күзләр, нәни иякләр, тәһемнәр. Гайнетдинова, Гайнетдинская. Юк, Гайнетдиновская. Сезгә бер матур фамилия табарга кирәк, туташ. Фамилия, туташ. Представьте себе, зур шәһәр, урам чаты, халык, чират. Нәрсә бирәләр? Шикәрме, тузмы? Юк, афиша. Күреп калыгыз, шәһәребездә бер генә мәртәбә сахнабызның йолдызы Зөһрә туташ Кашкинская гастроле. Ничек? Мин Кашкинский. Шулай ничек мин Кашкинский? Мисал өчен генә әйтелде, туташ. Хатırгыз калмадымы? Сез сахнада пәрдә төште. Алкыш күтәрелде. Һаман алкыш. Сезне сорыйлар. Чыгасыз, туташ. Бу ни хәл? Бүтән зал аякка купкан. Барда килә, барда сезгә нәрсәсендер ыргыта. Кичкенә медальоннар, чәчәкләр, вазалар, йомшак урындыклар. Тукта. Нәрсә сөйләмсең мен? Сез Зөһрә туташ, публикага бер генә шулай итеп менә баш иясез. Хатırгызда тутыгыз, бары бер генә антракт. Халык бер-берсен үтә-төртә, арасат. Нәрсә бу? Ут чыкканмы? Юк, баксаң, анда Зөһрә туташ Кашкинскийның рәсемен саталар. Һәм сезнең артыгызда гына, гафу итегез, кулларыгыздан шулай тоткан без бәндәгез дә бергә сатылабыз. Сез шундый итеп сөйлисез. Әйтәсезгә хәзер публика каршында торам. Сәнаи, Нәфисә, сәнгать. Мин артист булган шикелле, сез дә артистка булырга тиешсез, Зөһрә туташ. Мин хәзер юлга чыгуга да бик шат. Чөнки мин бу юлда сезнең кебек кешеләр җыйнап, мин бәхетле. Чәчәкләр. Һәм біз 6 бүлмәле йортка, публикага дигәнем, шулай бер генә мәртәбә баш иябез. Истә тутыгыз, бары бер генә. Сез ни эшлисез? Сез хәзер үк чын артистка. Зөһрә туташ, сез артистка. Сез гений. Сез план. Biz birga. Biz bundan so'ng g'umrga birga. Sizning o'rin sahnada. Sizning taxtigiz san'at. Mening taxtim. Aytag'iz.
әйдәгез шарлаққа, минем бүлмәгә. Баһави. Сәнгать бу, сәнгать. Әфәндем! Зәһрәтташ, менә торгыз. Әфәндем, Я, biz anda teatr qo'yam deb xalqqa bilet sottırıp. Ha? Күчердік, спектакльні алғы жымғаға күчердік. Артисткіміз ауру сәбәбі. Algı jımğa? Ay. So'ng sening bit truppangda o'zingdan boshqa bir kimingda yo'q. Kiming avursan? Nishik yo'q. Ana bir artistkim algı jımğa. Algı jımğa? Bilet ақшасы sende qoldi. Qolsa, yarый. Bahav yazay. Siz Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында язучы Нәкый Сәнбәтнең Качаклар әсәре буенча куелган спектакленең беренчелешен тыңладыгыз. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкардылар. Гайнетдин хәзрәт, Равил Шәрәфи, Хатирә, аның улы хатыны, Марзия Миңлебаева, Сания икенче хатыны, Рауза Хайретдинова, Сәрби, өченче хатыны, Зөлфира Зарипова, Май Шәкәр, дүртенче хатыны, Халима Искәндәрова, Зәһрә, Гайнетдин хәзрәтнең Хатирәдән туган кызы, Фирдәүс Хайруллина, Хөләй, Гайнетдин хәзрәтнең ялчысы, Халим Җәләл, Тугыш, романтик шагыйрь, Рәсим Сәләх, Абылай, авыл куштаны, Хидаят Султанов, Миргали, Кызылар мейше, Шамил Бариев, Ханифа, Миргалинең сеңлесе, Раушания Юкачева, Ишмурзин, Аклар полкының командиры, полковник, Нариман Гарифуллин, Качкинский, артист, Ирек Бахман, Абдулич, элеккеге чиновник, Илдар Хайруллин, Баһави, узгынчы, Ринат Тажетдин, Хайри, спекулянт, Әнвар Губайдуллин, официант, Мансур Ибрахим, Малай, Камил Камал, Динчиклар, Дусил Касым, Әсхат Хисмәт. Калган эпизодларда театр артистлары катнашты. 1987 елны магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең икенче өлеше иртәгә 10 сәгатьтә яңгыраячак. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам. Казан сөйли. Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Башкалабызда көндезге сәгать 10. Сез Татарстан радиосы тапшыруларын тыңлыйсыз. Хәзер без сезнең игътибарга Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында язучы Нәкый Сәнбәтнең Качаклар әсәре буенча куелган спектакленең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкаралар: Гайнетдин хәзрәт, Равил Шәрәфи, Хатирә, аның улы хатыны, Марзия Миңлебаева, Сания, икенче хатыны, Рауза Хайретдинова, Сәрби, өченче хатыны, Зөлфира Зарипова, Май Шәкәр, дүртенче хатыны, Халима Искәндәрова, Зәһрә, Гайнетдин хәзрәтнең Хатирәдән туган кызы, Фирдәүс Хайруллина, Хөләй, Гайнетдин хәзрәтнең ялчысы, Халим Җәләл, Тугыш, романтик шагыйрь, Рәсим Сәләх, Абылай, авыл куштаны, Хидаят Султанов, Миргали, Кызылар мейше, Шамил Бариев, Ханифа, Миргалинең сеңлесе, Раушания Юкачева, Ишмурзин, Аклар полкының командиры, полковник, Нариман Гарифуллин, Качкинский, артист, Ирек Бахман, Абдулич, элеккеге чиновник, Илдар Хайруллин, Баһави, узгынчы, Ринат Тажетдин, Хайри,
спекулянт Әнуар Губайдуллин, официант Мансур Ибрахим, малай Камил Камал, динчиклар Дусил Касым, Асхат Хисмет. Қалған эпизодларда театр артистлары катнаша. Спектакль магнитофон тасмасына 1987 елны язып алынган. Бахауи. Сәнгать бу, сәнгать. Әфәндем! Зөһрәтташ, менә торгыз. Әфәндем, Тізінде театр қоям деп халыққа билет саттырып. Көшірдік. Спектакльні алғы жымғаға көшірдік. Артисткіміз ауру сәбәбі. Алғы жымға? Ай. Соң сенің бет труппаңда өзіңнен башқа бір кіміңде жоқ. Кімің ауырсан? Нешік жоқ? Ана бір артисткім. Алғы жымға. Билет ақшасы сенде қалды. Қалса. Ярый, бағау язы. Бір артистқа 5 тәңкі ақшаң кетті дейінді. Шоны талайсың ма? 5 тәңкі. 100 қолдан 500 тәңкі. Қайтар әлі. Қара сен ана ше бігерлеп қойған, сен ана сен ана тұзға емеш, қара сен ана бүгін ертеге қызыллар келеге тұра, ол тұзға емеш. Қара сен ана Бахауи абзысынан да уздырмақшы бола. Қоян тапқан деген бұл тәтик қызны кім бұл? Әлігі барон. Абдулиш кірі. Баба фәнді. Здрасте. Меня бы документик, Баба фәнді. Көп ме қоясың? Қазіргі нәшті мен сізге қоям. Ана шулай документ анадан тумай ол. Бірне қойып сөйләш. Да понимаете, менікінің откистілер кісәні бір ритмі. Совсем недавно. Күш дейм тип тузаныңны шығарасың. Баба фәнді ұнатмағыз. Мен когда-то рысаклар жеткен изявский управыдан. Yok, господин фон Абдулович. Сенің кібіт мұнда білген бір чиновника пашпорт делсе кетсен, білесің, башың сәбәр кетер. Сибирь. Так ведь здесь так и так, Сибирь. Сібір сәң әне башқа жерде Сібір, тек менің кісігі күні яқындырма. Опять-таки официант. Ахмаш. Сен мұнда өзіңнің чекларыңны, банкі чекларыңны түшіріп қалдырғансың. Номиналарға тимейм, мен чеслықшы. Ал кәртлерің, ал. Знаете, менің катальный карталар. İşanmışsız? İşanmışsız? Efendim. Tur. Senin ortından burada gidip olmuyor gene. Evet, kişi oşağın içinde türemedin. Ya. Gitmese ortından bir bıçakla sen üsküde yok olgan. Ya. Tatlarım lan. Abi efendi asker bırak. Ahmet, где хозяин? Хозяин здесь mi? Qo'rali, sen bo'lasizmi xo'jayin? Sizga ne kerak? Yaqin kel, yaqin turib suylash. Nomer kerak menga. Nomerlar barda to'la. Nechik to'la? Shulay bile, Sibir hojilari ko'payib ketdi men. Sibir mashisi deganni eshitabilaydik, Sibir hoji deganni da eshitdik. Endi kim nitmayindi? Qizildan kelamiz, o'zing musulmon kishisan, bir ningga nitindi. Nomerlar to'la, baradana ko'chaga, постоялый dvorga. Постоянныйгамы? Kurshiga deysingmi ne? Ya Allah, qo'ya yo'qoldi bu ang'ira. Xotira,
Ey, Saniye digenim, gel. Gir ana pastayanlı kadı. Gel oturup dur ana şunda. Koya diler, nerse diler? Pastayanlı kadı, duburga. Ey Xudayım. Mine deyip yırte. Ey Allah'ım, bir işi var mı soğuydu bunun? Ey Xudayım. Bir 800'lüğüne ayaklarımı salındırıp oturup duygan şişe işer edim içmezsem. Yürsen minden beni, mine ağay. Rizanın yırte. Krali, ştukatulka senin zuplada biteli. Ne? Bereş. Nişlep minde bulsun? Servide şu? Nişik servide, sotaşma. Üz kullarım bilen senin zuplanğa saldım, uzun aytıp Peter Paul'da. Peter Paul'da mı? İyi. Yok. Niş. Peter Paul'da şu. Peter Paul'da. Ortumdan kildi de oldu. O zaten korasam ya bu beni kursatып külgen buldu. Benim turuğa jitkeş. Bir günde isim kite. Koya kim bilen kim? Jun nefsiyle bu tavqalağı. Şu serviden bitinde. Şunda indi mine şu ayağa taba gittiler. Yanında bir efiseri de var ya. Efiseri de? Ya Allah, nişledin, niğenimin aytmadın. Ne? Kur'an ayttımış. Niğanda aytmadın. Kolu kaldı da seri bilen erleşip korkulduğunu tağım dedim de. Koruytmagansin kendinde olay bulgay. Size began avaz. Bir dünya bilgen xotinib Servini sabarıydı. Sandıkta gitti baylık dağının bilen. Ya, hazır koya barıq senin bilen koy siyakka gittiler. Şunda demişinde. Baksa ortuna çıkıp gittiler demişinde. Demişinde. Ağarttığız siz benim sokalımın şol demişigiz bilen. Demiş bilen tugul ulalanda, ana afiser bilen. Koy siyakka gittiler dedin. Yar. Oturup dur. İzboşçukuna gidip barmasın da. İzboşçuk, davay. Pastayanlı başol. Pastayanlıga. Koralı, beni kaldırıp gittin. Yalım. Haman min minavat. Niye gitmedin dey. Sen aşansan, beni yolda taşlap kaldırıp üzerine tağın birini alıp kaydıp gidersin elle. Ennikeyim. Saniye tete. Zührekeyim, maturkayım. Tanıştır şeykeyim. Saniye tete. Sen işin bir üzün şuna kilip yatasın mı? Yok. Bir üzüm güne yürü gettiğini yelle. Boyağını etiğini izlep taptım iş. Zührekeyim canım. Şu kurt arasında bir güne de yürüyü bilmeyeyim de sizin artığınızlarına kilsem. Yasan da koyam Zührekeyim. Koralı, kora. Kitabımda yoklasa üzün ay kıbık yaltırıysan. Elle milletim kiyevge çıktın mı? Hayır. Kiyevge çıkmadım. Oluşu. Niye? Oluşu bulsamın decide bik çıkarsın can kisegim. Zührekey kiyev degenden bir kızık buldu biteli. Kileli. bir soldat beylendi üzüme. Vokzalda kuzuma kirip kile. Ne degen bula? Abastay men seni tanıyım bit degen bula. Ey dedi, ne dey? Maşinaga oturdu. Mullan hazırına oturup gitti dey. Meni özünün maşinasına oturtırga ite. Alayke. Şulay degeçnik şana yazdım şu özüne. Şundan şul soldat usta bilir indi vallahi. Şundan vagonlarına oturayım deyip gelsem. İpteşleri mine tutundular benim bile söyleşirge. Korasam eyde benim maşinaga otur degen soldatım şuvaş iken. Tövbe estağfirullah. Ey bet yigit trindizimne maturdur indi bidir indi vallahi mine oturup gitken idim etiğin kiyip çıkmasa. Bir kızık olgan iken şu Saniye tete. Sena dünyada yaşağı jine şu. Kızık. Kızıklığı da ne biteli? Ne degen bula? Mullan degen bula, kort iken degen bula. Ondan sonra nerede ne bulaydı?
торасыңмы не? Мин Соня тете, мин хәзер мин конторга гына менеп төшәм яна. Караң Соня тете, сине карап йөргәнмен. Ярар, бар. Кала дигәннән кала икән тегеләй. Кара әле, 2 ултырагында калмый титреп төште лабаса. Эй, Ходаем. Питер Паулы ташые, Наоми Калай да таш булды. Каясын минем киіз ултыракларым, Ходай. Абдуллич керә. Әстәгъфирулла, тәүбә. Бәрәш. Бу нинди галәмәт? Сумкты бушаган да. Бушаган ди? Бушаса сине салмабыз әле? Кайсы гылардан? Гүбернә ди? Да. Монда юлда гүбернә каламыни? Битте инде ул гүбернәләр, битте. Вы знаете, яңгыз? Яңгыз булсам сине үз яныма алмам әле? Мин тоже яңгыз. И, кстати, да. Соня кәрзинен какканда икмәк кисәге төшә. Абдуллич аңа ташлана. Подожди, обстай, это же ипикай, да вы что, обстай, это же ипикай. Караны ташлыйм дигән идем, күгәргән бит ул. Вы что, это же авылныкы, это же авылныкы. Әстәгъфирулла, тәүбә. Ашый, гариптер бу. Эй, син кем? Это земский начальник. Зимский? Да. Әстәгъфирулла, писерме? Бывший. А что ты скалясыз? Гülмени тыгы. Бит бетинкелерин тишик. У нас бик жайлы. Абыстай, давай салабызма. Нәрсә? Китәле. Карта салабызма. Эй, Зимский була торып кәртә салып йөрисеңме ни? Да, а что? Салай булмыш. Снимите. Нәрсә снимай? Абыстай, мен айтам, карта снимите, карта. Китәле. Үзебезчә генә сөйләшәле. Татарча сөйләшә белмисеңме әллә? Татарча? Соң. Татарча мин беләм. Понимаете ли, в данный момент, знаете ли, мен ирҗанам. Җирәнәм диме? Нәрсәдән? Абыстай, ну как вы не понимаете? Культурный кшига, тем более начальнику, как я, сөйләргә шундый бедный татарский язык, да, прям как-то неприлично даже. Эй, Ходаем, ирәнәм дә җирәнәм. Моннан 1 ел элек мин пешергән ипи кадысын бик әйбәтләп бүктең әле. Бердә күгәргән дип тормадың. Нишләтим инде? Ну как его? Ну, тибәр, что ли? Ну, это вот... Тибәргә кушасыңмы? Абыстай, вы что? Абыстай, да не сюда, не так. Карта, это, ну как его? Чёрт! Ходаем! Төртәргә кушасыңмы? А под тебя, понимаете? Төртәм, алар. Ой, Абыстай, я не совсем понял. Еще разок түртігіз. Ярар, ещё түртәм ала булгач. Вот теперь я понял. Прошу, мадам. Абыстай, прошу. Ходаем, карале. Бу да безнең кеше булып тудымы икән? Кара таратты да бетерде. Сөйлә инде, нәрсә күренә? Йортыбыз турында да әйт, муллам турында да әйт, Хәтирә турында да сөйлә, Сәлви турында да әйт, йортыбыз турында да әйт, нишләп утыра? Йорт шул, йорт. 6 бүлмәле йорт. 6 бүлмәле? 6 бүлмәләр шул. Безнең йортыбыз авылда бер. Менә кайткач күрерсең дә торырсың, Алла биргән булса. Безнең мунчабыз да бар бит әле. Әйбәт инде ул
Munşabız. Vay Xudayım, vay Munşabız. Qarali, taratdı da bitirdi. Menim mullam kibik. Ya, söyleyindi, nerse ko'rinadi. Так, значит так. Ye. Tashkilasiz ekansiz abistay. Kelamiz. No, men aytам kelasiz. To'qiyovlindan. What men aytami? To'qiyovlindan siz kelasiz. Tag'firullah tavba. Qo'yan bilding? Qardayta. Ye, tog'in narsa ko'rinar. Hozir abistay, hozir значит, yort ko'rinar. Tag'firullah tavba ona da bildi. Ул йортта кемнәр тора? Анда торадыр, хәзер абыстай, Семен анда торадыр, ике кешеләр, вот. Ул нинди ике кешеләр? Ну как, король и дама. Дам диме, нәрсә ди? Абыстай, ну как вы не понимаете, вот дама, а вот и король, ну вот же. Шушы сакаллысымы? Да. Билләһи хилай. Ей-богу хилай. Менә монысы хәтирә. Ей-богу хәтирә. Әйтәм, җирле, икенче көн үк бездән аерылып калдылар. Әнә хәзер Кәрүл белән дәм булып рәхәтләнеп, өйдә чәй эчеп утыралар шул. Без ултырак төшереп монда йөрибез. Ирең синең мулла икән абыстай. Тагъфирулlah тәүбә, анысын да білді. Картайды. Нишләгән мулла? Семен абыстай. Абыстай. Ой. Нәрсә? Ой, абыстай. Мулла-то ведь киткан. Ничек киткән? Ну, бросил. Нәрсә? Брусил? Да, сине бросил. Илаһым, брусил. Әнекәем брусилди. Конечно, явно. Шулар аның эчендәме? Конечно. Кем белән киткән? Кем белән? Бикме мин беләм, кем белән киткән. Может, берәр җиңги алган? Җиңги алганмы? Әйтәм, җирле барыбызны да түгеп шәшеп бетерде. Инде хәзер мин булып, мин монда утырып калдыммы? Җитмәсә дүкәмитләрен калдырган була. Миңа бик пычагыма кирәге бар яным, миңа дүкәмитләрен. Менә дүкәмитләр. Дай. Миңа документ. Ана бик кирәк акчам бар, акчам. Ул бит минем иремнеке. Миңа вот как подожди, абыстай. Абыстай, ну зачем всем акча? Зачем всем документ? Вот акча, вот документ, вот мин. Мин тоже ир ведь, абыстай. Ходаем, бу миңа үзен күрсәтә, әллә ирен ташлап китсә үзем алырмын дигән сүз икән. Кит әле. Әйдә, эзләш башта иремне. Пожалуйста, абыстай. Мәктүп менә моны. Пожалуйста. Әйдә, кит. Абыстай. Абыстай. Нәрсә? Не спешите. Пожалуйста, под ручком. Мине култыклап алып барасыңмыны? Да. Мин ул карт шайтанны күрсәмме? Менә борнын менә шушылай итеп шәйтеп алырмын. Алырсың, абыстай, алырсың. Ала торганнарга ышагансың. Алырсың дигән була тагын. Кара ничек әйбәт итеп алып бара белә бит әле бу да бетне зимиски. Баскычта Кашкинский белән Зөһрә күренә. Каясың ул бичәкәй? Әйе, монда иде. Әтиең дә монда дидеме? Әйе. Карагыз. Юкмы шунда официант? Юк. Безгә моннан бик тиз китәргә кирәк. Әйдә. Киен Зөһрә туташ. Киен, әйдә. Кашкинский белән Зөһрә китәләр, коридордан Баһауи килә. Буһетка туктала. Ахмуш! Кайдасың бу Ахмуш? Баш төзәтәсе иде бит, җана. Ахмуш! Генералша иде. Ага. Бу нәрсә бу? Ага. Приказ.
Muhammad alayhissalom ismdagi polkning polkovniki господин Ishmurzin. Men tush ko'rsam ishim borib chiqar inshaalloh. Askar jimoqchi. Haminan bir yortliq chiqmas ekan ali Bahoboy obzuyingga. To'xtalib nabit. Azraq adikalon sibib ana shulay. Hoppa. Здравия желаю вашим простым... Ваше благородие, o'zi uydami? Kazarma pashul. Kazarma pashul neymiş? Yo'q ekan. Yo'q, yumush bir kichkina mana. O'zi uyda yo'q ekan shol. Mana bir bunday kichkinagina yumush bor edi. Что ли? Давайте-ка. Yo'q, bu ne bir soldat yozgan xatqina, жалоба. Qizlar xotimi. Getiradi. Getir. Berdim qani ber. Bo'lmay yana, bo'lmay. Berdim. Bo'lmay. Sen meni mirmali. Qizlar xoti tashib yurysingmi ya? Yana ko'rsat. No. Kimdan ekaningni qaraymi-ya? Bo'lmay. Serafim badiyani zo'rash, birni qo'yib. Yetarmi? Yo'q. Zo'rash tag'in birni. Ma, bo'ldimi o'rtalashiga kirgiri? Ber. Ya ahli islom va musulmon qardoshlar. Narsa bu deb so'rayman. Bu polkovnikning prikazi bu. Muhammad alayhissalom pulig'ini yozilirga qo'shgani. Men sendan ona so'radim buni ya. Yana ketir xotinni. Narsa kimdan? Kichkina kishi kelar. Boshqa vaqtda yema, boshqa vaqtda. Sen shulay turasan buni yana? Yaramaydi. Ketir hozir oqshomda, no. Men Bahoboy Sabah, sening oqsholaringda eshak. Men seni bularga qoldirsammi? Bo'ldi. Hey, ofitser! Gel. Nereye oldu bu? Buldu bu Muhammed Aleyhisselam prikazı kirdi gıcmakka. Arakısı urıslıkı, sigareta yapınlıkı. Yürü. Allah bir kişini halak etim dese, İngilek akılını alırmım degen. Ahmak. Mine ahmak ha? Bundan da ara ahmak. To'xta qizil, nega meni bulay misqil aytasiz? So'ng seni meni o'zimni ahmoq deb aytib turamiz. Ya hozir qo'ya boring endi. Bunaqa ibrat jamoat, bunaqa ibrat. So'ng uramdan kelam. Ko'rsam, Boqsolga toba ikkov boralar. Otlari dunyo toptarga kelar. Qarasam, birsi xotinim, Sarbiyim desam Soniyam. Şularning ichida, şul tilisida bir sugundir burunni elektrib shuni bilan o'tirib ketib boram ekan. Ya Allah, qishqirdim. Umram o'rtasına xalqni yeb, u mening xotinim aytam, mening dokumentlarimda ondan edim. Birovda meni so'ramadi, borsida mendan qishqirib qina qildilar. Shundan politsiyskini chaqirdim, politsiyski mendan kuldi, xalqni qo'ydi, xalq bilan birga meni de qo'ydi. O'rgangan politsiyski da yuma. Qarala, obzi narsa bo'ldi. Narsalaringni urlatdinglar. Nerselerimni urlattılar. İsim gidemen eminim. Hemmesini olsunlardan gitsinler, risva etmesinler idi. Meni adam risva ettiler. Risvayı kalem ettiler cemaat. Mana şuşundu yurtlarda durdum men. Ömrümde 2 ret hoş kıldım. Kızıl zulümden kaçıp hicret kıldım. Jitken kızım, nikahlı 3 cemaatim, bir ulu hizmetçim var da meni taşlap gittiler. Ulama qarаңызlar bu. Haştırıştan ha. Kızlarım, xotinlarim, yurtlarım degan bulabi. Sen haştırıştan ol. İsten qolganingga shukr edi. Garmuşa shaqirdim. Hozir sen biya. Ey cemaat. Men umrimda kishinikini urlamagan, hukmga tormagan. Bugun kelib Eriklidan Ristanga qolg'ashingda. Баскычта Зөһрә белән Качкинский күренә.
Zühre bitsin. Kızım. Kızım. To'xtamaydi. Cehennemge şulay ulağınız. Fatihasızlar, minnem battığa sizge. Ya nerse qarab ağzınız bilsildiniz. Qaynitkin mullanın kızı Şamaqa jigit bilan qo'shib ketdimi? Bu sizga kamlik bilay. Sizga ishonib men bunda keldim. Yaxshi musulmon ekansiz. Hay. Nasha. Sizda bolshavik bilay endi. Sizda bolshavik bilay. Boramiz. Ya. Mana sen. G'ayniddin Bahoviy qarshina kelib basa. Müslüman bende kıyafetle. Uzun ayt. Çolmadın. Barmadın. Assalamu aleyküm. Ve aleyküm assalam. Görüşük Hazret. Barakallah. Bu uzun seferde bizge de selam verip kolsuz işimi bin kişi talıldı. Görüşük. Barakallah. Вакыйга Сибир шәһәрләренең берсендә гостиницаның ресторан буфеты янында бара. Утрик, Hazret. Utrek lahol. Yad jiri siyaka qatrak bulavul Hazret bilish bulayk benim isimim Bahavuddin. Barakallah. Pek sağ imingine mi Hazret? Birgenine şükür bir imin. Ulay kızını da imingine üstürgensin iken Hazret. Ya biz onu terbiye etmedik mi? Okutmadık mı? Bir qora ishga bugildirmadi, qora ekmek oşatmadı. Mamık üstündegine usken bala qoy yeri jitmedi. Jitishmagan jiri yo'q degan Hazret. Xo'sh, benim ko'ngil ko'tarilib ketdi bitali Hazret. Mana men musulmon bilan bir suylashib o'tirsam da mening qalb nurlanib ketadi. Barakallah. Ya. Şundan şol, Olos tabiken bilen bir hizmetçim. Hizmetçim deganing qirinmagan, ustabika deganing shalyaman shulaymi? Dürüst. Xulayını ettin, qoyda kurdun. Bugüngina bundan Tomskiga ketdilar Hazret. Tomskiga? Hayır. Nesi bu balay? Olar silab astında qizilga qoldilar biz. Mahzur Hazret, mahzur Hazret. Tutib qo'yaylik Hazret. Yok, biz mihrab ahli, bizga qo'shilmas. Shulaymi Hazret? Mening o'zimning azrakkina ish qotuv avrum bor. Shunga ko'raydi Hazret, men Hazratkina. Ya hoşunu Hazret, Süleptir, yaş xotinin deyin Hazret. Ey, serbi nisa, ulu sandık mal, akşa ştukatulkım. Ştukatulka, bilem. Manısın qaytarıp da bulay indi. Hazret, kıymet gerek düşer şulay. Xotinin Yapon samurayı kolunda Hazret. Nesi ol? Yapon kolunda. Efiser bilen dilermiş. Mahzur Hazret, mahzur. Sen koya düştün Hazret. Bunda, kurşudagine, postayan neydi orada? Postayan?
Bulmuy, sen yata тұрған жер түгел ул хәзрәт син иш. Тукта, тегесе булмый, монысы булмый дисең, кайсы гына буласың? Sen sabır et хәзрәт, sabır et kitap, sabır et kendine baktı. Ömüşünde bu. Рыс, 2, 3. Рыс. Ишмурзин керә. Аңа ике солдат ияргән. Стой! Рыс, 2. Чисто маленькая маленькая, как клопазда давно. Ты что, кетцы? Вот и что большая гроза. Ясный головой, а? Кому ты не слышал? Шага! Арш! Официант! Рахмет итегез. Ишмурзин бухетта аракча да үз бүлмәсенә үтә. Кызыңны тирә килеш кыйрыгыннан тотып йотар бу. Кем соң ул? Аксак ишанны беләсеңме? Шуның улы Ишмурзин. Sübhanallah. Үз ишаныбызны белмәскә. Моның үзендә балачагында күргәнебез бар. Бәлкәүник дип ишетәбез. Ишмурзин. Ай, әмма ул да бузылган. Эше бар икән. Су эчкән хәтле күрмәде. Анысына кермик, хәзрәт, анысына кермик. Изге кеше баласы, аларны кем белмәссен, эчсә дә бәлки тамагыннан су булып төшә торгандыр. Хәзер менә ислам полыгы җыеп кызылларга каршы сугышмакчы була. Күрдеңме кылычын? Зөлфәхәр. Хәзрәт, минем бик әшнә кеше. Әфисәрдәге хатыныңны да, сандыгыңны да менә бу тавып бирә инде, әгәр дә менә шуңа жалутса итсәң, хәзрәт. Ай, бик рәхмәт. Афәрин. Ай, менә йөзеңне күргәч бер куанган идем. Шул синең аша ишанымнан булышлык килергә булган икән. Алай, синең дус кешеңдә булгач, тыңлаш инде. Минем өчен аңа кер, әйт, атаңның мөрите Гайнетдин мулла дигән, сиңа бик зур гозуры бар дигән, мине кабул итсен. Эш миннән генә тормый, хәзрәт. Эш миннән генә тормый, хәзрәт. Эш синдә майламыйча, арба да бармый, хәзрәт. Арба? Я ул барса да бик шыгырдый, хәзрәт. Шулаймы? Бик шыгырдаса, аның баруында да хәер юк, көпчәге начар әйләнә аның. Шулаймы, хәзрәт? Тагын сүтте. Тукта. Моның белән ялгышмыйммы? Жулик булмасын. Кем булмаса мин җилгә чыгып кирим әле. Кайшасың уни, хәзрәт? Каш. Ләкин яңадан кире әйләнеп киләсе булма, хәзрәт. Нигә туктадың? Китә алмыйсыңмы ни, хәзрәт? Я кил. Бер була дисең, бер булмый дисең, бер кит дисең, бер кил дисең, үзең мөмин кешесең. Мөмин, башың эшләми икән синең, хәзрәт. Берне куеп сөйләш. Берне? Нәрсә ул бер дигәне? 500-не, хәзрәт, 500-не. Киме булмый? Ничек булмый? Шулай, мөселман. Сиңа нәрсә, офицерләр ул хатының белән шкатулкаңны бушкана кайтарып бирерләр дип уйлыйсыңмы ни? 500 үкмени. Бар калганында шул хатыннар җулына бирейммени? 300 җитәр. Не батмый, хәзрәт. Батмый. Син үзеңдә җитәрсәнә инде. Бар инде, кер инде, илла филла йөрим бит инде. Ярамый, хәзрәт, ярамый. Ярар. Тыңламас идем, ана 500 булгач ярый. Тыңламас идем дә, хәзрәт кешесең, дин юлында йөрисең. Рәнҗеп бирсәкме, хәзрәт? Үзем өчен түгел бит. Алма, кирәкме миңа, хәзрәт? Кирәкме? Юк, мәзин һарала күргән, Баһаветдин. Мин сине шунда көтеп торыйм инде. Ярый.
шушында күтіп тұрайын. Нешік шушында? Шушында? Жоқ, хәзірет, сен хәзір туп-туры өзіңнің постоялыйыңа бар шуда қайтып тұр. Бар. Нешік шunda қайтып тұр? Солай кит. Білмейсің бі, хәзір бүтін әйбірлеріңнен құлақ қақтыралар бит анда хәзірет. Мен білем аларны. Білесің ме? Бар хәзір бүтін нәрселеріңді киеп, менә бириге киел хәзірет. Менә шу. Мұнда қоя. Шушында ма нешік? Менә тап, менә шушында үстәп. Тап шушында. Менә шунда қоясың бүтінсін, ярый ма? Хәзір мен өзім дегенде кіріп сөйләшірмен хәзірет. Шулай дейсің. Кіріп сөйләшірмен. Ой, рахмет. Ой, әйбәт. Ой, әйбәт. Ой, азырақ шул ішуіңде болмаса. Енді яқшы кіші өзіңе. Я, хош, мағзор. Бұл да бұл Мұхаммад алейхиссалам. Хош, шех. Сәлам, қоям. Әзірек кіне ішіп қоясың ма? Янысы үз қолымда ға. Несі енді тағы, несі сен азан? Паспорт дейдің рәтләп бердім. Тағы несі келегенді сен, ақму? Қоям сен, рәтләп бердің де сұрок шығып бара. Қаралы, нәрсе болған антығында тегер полковника неге бет түф келе, танау астына қарды беріп қайтарғандар мәлі. Бәтті сен айталы, қызыллар қойшанға бері де болалар. Бәлмен бақайым сен. Яғни білме. Алайса өзім айтам, қызыллар 14-інде түнне бері де болады. Мына бұл нені, мына бұл, алып қой, паспорт. Жоқ ма? Мәлі паспортын алып қой. Алып қой. Деревня Тукиева. Біздіңше Тукия ауылыны қабылсын. Туғышев Сафа Мұғалимович. Туғышев Мәттәгішев мен солдатлығы дейшек. Шунысын қара. Левая, короче, сол аяға оңынан қысқара. Негоден. Қоян сірті мұна бұғыясы. Тифузный барактан. Ойса аяғын сызған екен бұғыясы. Өзің әмі? Әлі кішігәні. Етіп тұрақсын, артизанларға дейді. Құраны политиканы женім сені. Хәзіретке бұл шәрі. Хәзірет әйбірлерің шу шығына мұны хәзірет? Бары шу шығына ма? Шул ғана. Мына шиітке. Хәзірет, мен сөйлештім. Болды. Була ма? Була, хәзірет. Була, бітті, була. Сен хәзірет тап мұна шушы бүлбәге кірәсің. Тап шундай. Мұна шушында кірәсің. Шулай деген, өзіңнің кім екеніңні, нешік мұна бұл қалға қалуыңа бәйне сөйлеп бересің, хәзірет. Құраны жаңылышма, хәзірет. Әгер де әйбәтірек уақытына тұры келсең, білмәсің, бәлкі өзінің пулығына мұла етіп та қояр. Бәрәк Аллах. Шулай қайтар бекен. Хәзірет, әгер де қашавар керек дейсе, бағауай атлы кішіден де әйбәтірегі болмаз деген. Бар, хәзірет, бар. Ярар. Жәмағаты бар ма нешек? Бар. Орыстан мүсілман йосаған, біздің шеде бұлай ярысы ғына суқалай. Бәрәк Аллах. Өзіңе тапшырдық. Атасын ашаса бик те хош, бик те яғымлы кіші болады. Бисмиллахиррахманиррахим. Господин полковник, можно ма? Менә шул яғымлырақ вақытына ғына туры кейсен ярар еді. Сақадайым. Нешләттілер бұлар, құдай, нешләтті бұ? Харап етті, үндірді мен бұ, нешләтті? Ишмурзин Гайнетдин хәзрәтне бүлмәдән яқалап чыгара. Собака! Кім янына кірдің? Сәрбей, ишақ, кесім қара, сәрбей. Мен қорттыңыз үләйт, мәсілеме, құрлығымдан үлем. Ты сукин сын, кім янына кірдің, отвечай, собака! Ол менем халал жепітім. Специальный кішарасы бұзаға кедім бә? Önümde tuvalet dışında da kurganım yok. Afisar, polkovnik Sarbey, Mullayım. Ишмурзин хәзрәтне бугазыннан кысып селкеде.
Sen bu adamni bilasizmi? Bilan bu Hazrat başları. Bu Hazrat, Hazrat o'zining xotinlarini qo'yadir jivoltgan, lekin mening bir xotinim da ko'rib bilmayman. Shu shunda bir sipillakim. Shunda menim yosh xotinim sarg'ayib Kişiler gidali çalmalı partizan. Endi. Allah'ım partizan. Şiva. Bulaşında kam Hazrat Sultan Davud. Men seni ismi şan uladik. Gaynettin mullaman. Atamdan muridaman. Allah'ı tuzan. Şiva. Qutqarma. Yavup bıraktığa. İşiklerini diklerge. Nomerlarga abılağı yasarga. Mullanın bolşeviki da buladı. Cemaat! Şehirli kızıllar kabul! May şeker! Kimin vaya tut kapşıklı! May şeker güzel kapşıklı! Hadi gittik bayan! Трактирда Кашкинский белән Зөһрә. Миңа заграницага чыгарга тәкъдим итәләр. Миңа. Былай кирәклеккә бик кирәк кеше инде мин анда. Парижда бик көтәләр булыр. Ләкин бит менә күлмәк урынына хәлем үзеңә мәгълүм. Якасын гына киеп йөрим туташ. Бу галстук. Утырыйк шунда. Кызыллар килеп җитә. Бу каланы да шулай алырлар. Ну алсыннар. Дөресен әйткәндә миңа кызыллар ошый башлады бит әле. Ләкин аларга кем булып кайтам инде мин? Син шуны әйт. Хаҗида түгел, бәдәлчә. Беләсең, бәдәлче кем? Зөһрә ханым. Үз өчен түгел, кеше өчен ялланып хаҗга баручы. Юк минем Ташпулатым Оренбургта. Бер ним дә юк. Байлыктан йөрмим мин. Укый. Ичмаса табигатның тыныч кына бер пишмагына барып ятасы иде. Синең авылга. Анда сезнең 6 бүлмәле йортыгыз да бар. Бар бит, Офелия. Ат, сыер, сөт, катык, кортлымай, бал. Хайр, мен балның үзен яратсам да, кортын яратмыйм. Шага. Аннан яшел тарантаска йомшак кына печән салып, кәләшең белән терәлеп кенә утырасың да, тугайга төшеп китәсең. Кайтуңа мунча. Беләсеңме авыл мунчасын? Себеркене мәтрүшкә белән парлап чабынасың да. Кайткач, тагы шәк-шәки белән нәшә ишеп, кош мамыгыннан гына тутырылган ястык җылысына борыныңны төртеп, йокыга китәсең. Шулай бит, Офелия, Иртән тұруңа тағын шырж таба тауышлары, майлы қимақ, қайнар сумса, қыстыбый да шәк-шәки да қыстыбый. Түшкә таба баш аяқ бәліше үрдәк тәпиләрінен, кишкә тутырылған тауық,
Офелия. Пәрәмәшне ничек пішірәләр, біләсіңме? Тотар пәрәмәшін. Әлік итні турап, үстіне суған салып, бек яқшығын айтып, тапыйсың да, аннан бұрыш салып жібересің. Аннары қыздырған майға шырж бір пәрәмәшні, шырж екіншісін. Тәмнәрі тіш түплеріне сіңіп кете. Хаман оқай, ишетмейді. Ай, тамам туйдырдың бе сен мені бұл китапларың білән. Мәңгі шулай кәкірейіп отырысың дейсің сен. Бір жай ұзы бір күз өтті. Ауылға қайтырға вақыт жетті дейім. Пардон, Ладимикфар. Мен мұны ұтқа яғарман. Бұл ненде ақмақлық. Шәһәрге фронт яқынлашып келесін, шул вақыт китап үшін жылайсың ма? Ярыма, ба китабыңны. Мен китап үшін жылайым. Мен сені ненде зор кіші деп ойладым. Ешкісіні мен артист кетем деп алдадым. Артист кетерге? Сені шәһәрден шәһәрге қашып жүргенде? Я неше спектакль қойалдықсам? Қоймадық. Сен бит мені yok спектакльларға билет саттырдың. Өзің ақшаларды жиып алып спектакльларды мен ететтің. Яраппып. Кішілер бит менің битіме түкірділер. Мен нәрсеге кәсіп болдым. Мына сен йымшақ көңілі қыз. Әлі сеннен шундай сөзлер шығамыны? Ярыйсың, сатма, билетме? Әліші кешерге өлейсің сен? Ялғайшы сен. Йоқында бірден милициятор сен. Сен аферист. Сен кәм? Қызылдан қошқан Ғайнеттин Мулла қызы, эксплуататор. Мен артист Темірғазы Качкинский. Сені сүйре берем. Шуңа қаршы мұны меңа рахматың, Мен аферист? Мен? Сен менің аяқ астында шүпірәк болырға тейсің. Эксплуататор. Шүпірәк. Темірғазы. Кім бей? Кім қазір? Өзінің происхожденісі білән менің фамилияны шырата. Темірғазы, тошлана мені. Қызылдар келе мен қорқам. Айда, келсіннар. Мен нәрсе? Артист? Гастроль бердім, жүрдім. Ақтан да қызылдан да қашмадым. Бүгін Сібірде болалам, ертеге Сімбірде. Сен Мулла қызы, меңа нәрсеге? Құйрығына тувал таққан көсі шекілі, тағын сені сүйреп ермәсам. Темірғазы. Мен жүлер. Нишләр? Суға түшәр? Йоқ, аларның алты бөлмәлі йорты бар. Әминем, әгәр дә мин хәзер аның қолына тұтынып қайтмасам, қая қайтып кірмін? Болды жетер. Жетер, мә, тұт китабыңны. Яшыңны сүрткәлі. Әйдә, яқшылық миннән болсын. Тұтын. Миңа тұтынып қайт енді, әйдә. Қорқаны жептәрсен, Темірғазы. Мен Темірғазы, сенің брантың. Сен Офелия. Ләкин бит әланда атаңнан қалған 6 бөлмәлі йорт бар. Ол нишли? Мына сен иңілік мені шунда алып қайтып керт. Шуннан болыр пәрәмәш. Мына инданда мен Брант, сен Офелия.
Алар китүгә Баһавый белән шагыйрь тугыш керәләр. Белергә тиеш Баһавый абзый, Алла сакласын, битеннән кан качкан хатын. Шадырарак та ахрысы әле җитмәсә. Сәрби тәтәйме? Әйе, шадыра. Ләкин нинди шадыра бит? Аның сул як битешендә шундый бер шадырасы бар. Валлаһи, шушы Европа белән Азияның икесенә бер шадырасын бирмим. Күрсәт, кайда ул? Булмый, җаным, булмый. Кара, шул хәтле тиле кеше икәнсең син, ә? Олы башымны кеше итеп, нигә соң синең артыңнан йөрим мин, ә, җүле? Баһавый абзый, соң сезгә ни тора? Мин бит аның артыннан шушы хәтле җир килдем. Ничә атна арестантлар вагонында. Большевик дип, үлем эшелонына бәйләп салдылар. Түгел дим, ышанмыйлар. Тиф белән йыгылгач ташлап калдырдылар. Инде сез дә Баһавый абзый мине шулай җәбер итәсез. Җәбер итәсез? Җәбер итәсез. Гыйшык тотып саргайдыңмы соң син бу хәтле? Чәчләрең кыелып беткән, ә? Нәрсә? Әйтмәдә инде Баһавый абзый. Тифос дип баракта шулай булдым мин. Үлде дип сарайга чыгарып ташлаганнар. Шуннан торып саташып чыгып киткән кеше бит мин. Ай, оҗмахка кергә дип килдеңме ни? Ахмак, һә? Билетсез. Сез мине аңламыйсыз. Мин Шунып чыгым. Булды, кирәкмәй. Син түгел, синнән изгерәк кешеләрнең дә күз яшьләре кабул булмады монда. Ристаннар каргышы төшкән җир бу. Аннан ушыңны тотып җыла. Сәрви түгел, Серафима булыр ул сиңа. Берне куеп сөйләш. Баскан җиремне җир үпсен әгәр, мин сезне буш итсәм. Буш итмәм дигән буласың. Этек. Вая, нәрсәң барсың? Күрсәт, кесәңне, күрсәт. Ул хәзергә берни дә юк. Әллә мәңге шулай булыр дисеңме? Булмый, җаным, булмый. Кыяфәтең килмәгән. Җир йотсын әгәр, валлаһи, тугыш булмыйм. Моннан соң бер шигырь язмыйм, дөнья мине белмәсен. Әгәр бер яртылык сиңа куймасам, көтәргә марҗа куаста сатмый, анам беләсеңме? Көтәргә марҗа куаста сатмый. Телисеңме? Менә хәзер пинжагымны салам, үзем дигән алыгыз, әйтегез, күрсәтегез, кайда Сәрби тәтәй? Кирәкме? Күтәр бу. Күтәр әле бу нәмәстәңне, күтәр бу. Ана кертеп сал. Анан куй Баһавый абзыйыңа бер яртыны. Шуннан күрерсең тәтәңне. Мин барысына да риза бит инде Баһавый абзый. Гайнетдин кирип скамья янына чүгәли. Ул тәмам үтелгән, сакал мыеклары җиткән. Тау әллә нигә бик тын булып китте. Менә ничәнче мәртәбә инде шулай кызыллар алу алдыннан бер тын булып китә. Күрәсең, булар бу каланы да алырлар. Хәер, алсыннар. Минем нәрсәмне алырлар. Нием бар? Җәмәгать тә юк, тәһарәт тә юк. Бер уйлаганда, я нәрсә шулар өчен кыйналып йөрдем, сөйрәлеп. Дөньяда бер җафасыз тора алмыйм әллә мин. Алланың биргәне булай яхшырак та булмас бәле. Кара. Булай. Байлык беткәч бөтенләй җиңел булып кала икән ул, а? Бара торгач, тагында рәтләнеп китмәс мәле. Сез Алиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында язучы Нәкый Сәнбәтнең Качаклар әсәре буенча куелган спектакленең икенче өлешен тыңладыгыз. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкардылар: Гайнетдин хәзрәт, Равил Шәрәфи, Хатирә, аның улы хатыны Марзия Миңлебаева, Сания, икенче хатыны Рауза Хайретдинова, Сәрби, өченче хатыны Зөлфира Зарипова, Майшәкәр, дүртенче хатыны Халима Искәндәрова,
Зәһрә Гайнетдин хәзрәтнең Хатиредән туган кызы, Фирдәүс Хайруллина. Хөләй Гайнетдин хәзрәтнең ялчысы, Хәлим Җәләл. Тугыш романтик шагыйрь, Рәсим Сәләх. Абылай авыл куштаны, Һидаят Султанов. Миргали Кызыл армияче, Шамил Бариев. Хәнифә Миргалинең сеңлесе, Раушания Юкачева. Ишмурзин Аклар полкының командиры, полковник Нариман Гарифуллин. Качкинский артист, Ирек Бахман. Абдулич элеккеге чиновник, Илдар Хайруллин. Бахауи узгынчы, Ринат Тажетдин. Хайри спекулянт, Әнвар Губайдуллин. Официант Мансур Ибрахим. Малай Камил Камал. Динчиклар Дусил Касым, Әсхат Хисмет. Калган эпизодларда театр артистлары катнашты. Спектакльне Данил Ибрахимов алып барды. 1987 елны магнитофон тасмасына язып алынган бу спектакльнең соңгы өченчелешен сез бүген 13 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Казан сөйләй. 13 сәгать 10 минут. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театр артистлары башкаруында язучы Нәкый Сәнбәтнең Качаклар әсәре буенча куелган спектакленең 3нче ахыргы өлешен тәкъдим итәбез. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкаралар: Гайнетдин хәзрәт, Равил Шәрәфи. Хатирә, аның улы хатыны, Марзия Миңлебаева. Сания, икенче хатыны, Рауза Хайретдинова. Сәрби, өченче хатыны, Зөлфира Зарипова. Майшәкәр, 4нче хатыны, Халима Искәндәрова. Зәһрә, Гайнетдин хәзрәтнең Хатиредән туган кызы, Фирдәүс Хайруллина. Хөләй Гайнетдин хәзрәтнең ялчысы, Хәлим Җәләл. Тугыш романтик шагыйрь, Рәсим Сәләх. Абылай авыл куштаны, Һидаят Султанов. Миргали Кызыл армияче, Шамил Бариев. Хәнифә Миргалинең сеңлесе, Раушания Юкачева. Ишмурзин Аклар полкының командиры, полковник Нариман Гарифуллин. Качкинский артист, Ирек Бахман. Абдулич элеккеге чиновник, Илдар Хайруллин. Бахауи узгынчы, Ринат Тажетдин. Хайри спекулянт, Әнвар Губайдуллин. Официант Мансур Ибрахим. Малай Камил Камал. Динчиклар Дусил Касым, Әсхат Хисмет. Калган эпизодларда театр артистлары катнаша. Спектакль магнитофон тасмасына 1987 елны язып алынган. Я Аллах, Мөхәммәд галәйһиссәлам полковнига күзеннән гаип булып торганың яхшы. Господин полковник, біздіктіге Тежнарса, тағын Россияда қалмақшы болуғыз турында ма? Анысы турында шыңынан сөйлешербіз. Сізге задание. Қазір өкменім име қайтығыз, Серафима Бадриевна қайтығыз, тезгіні Колумбия ресторанына келіп жетсін, һәм мені шонда күтіп тұрсын. Мен Япон консуллығына кіріп шығам да, шонда түшам дерсіз. Сіз мені үйімді ишік түбінде күтәрсіз. Мен консулдан туры үйге қайтырмын. Андағы зор сандықны вокзалға алып пішәрбіз. Понятно? Как так жүрмін? Рыта! Кіррррр! Үп! Шагап! Үш! Виноват, господин полковник! Бұл қалай бола?
қайшы талай. Yok айтам, еңгей де yok табзаны сандыға сыққас вокзалға алып кеткес. Рожа, сіз нәрсе? Қайда сіздің меңа ләйіллаха деп берген антығы сіздер меңа солай қызмат етесіз ме? Мен сізді қазір өз қолларым болен как сабан қыздарым болен. Көрем бетмен, сүйзем бетмен. Я қазір сізген еткендер рәшісіз, я мен сізні өз қолларым болен атып кетем. Стай! Кіргіп! Дегіп! Үш! Бірақ еңеме, құтылам деген күніңде өзінің атып кетер бұл, Шондай шақлары қазір. Тезірек мұндан қашырға керек. Бая өз көзлерімле көрдім. Самаданы толы бриллиантты алтын. Рәсәйні басты етмәні. Қазір өз үйінде баса партизанларға барып әйтәк. Тоқталы, ана Серафим Бәдриевна келе. Әгер де біз аны бір ішке көндіре алсақ, менің бір планым бар барын. Нәмәдір бір қызу келе бұл? Қарап қына бұлдым ол. Сіз үйде болмадыңыз ма? Менің бүтін қиммет тәбірлерім yok болған. Шимадан білен. Бәй, біз ол самадан әлігіне полковник қолында көргейнек. Оның қолында? Әмен әлігіне вокзалданың Мариусесін көріп қалдым. Батюшки, әлі оланың білен қошмақшы бұламы? Қая кетті? Япон консулына, сізге бик тезгіне Колумбия ресторанына түсірге қошты. Мен консулдан шунда келем, мен келгенше бір қайда кетмесін, шунда тәмді сулар ішіп отырсын дейді. Әлі шулай мұны? Мен мұнда Колумбияда тәмді су ішіп отырам. Ал шул вақыт шымарысы білен Сан-Францискіларға кетемі? Менің шымадан білен. Қой әлі, консулда мы қазір ол? Тоқтағыз, әсінің үйдегі өз сандығыз. Шындапта, ұнтып тұрам екен, оңғарда да бөлмашқышы бар бейт. Онысында шуытса? Сіз қазір онда қайтасыз мы? Нешлем екен, тоқта! Бар! Йоқ! Қайта тұрығыз! Қазір артығыздан іштермін. Өзі шымшы тереден өтмесмін. Қарады сен бұл сасаған соған башына. Нешлеу? Мұнда қадды менің білән келді, енді границаға жеткеш ташлап қашы. Я Алла! Оның ол мұсылман солдатларының күмәр үшін деп қознадан вагон кәфінлік алып остан сатулары, толаған алтынлары. Менің өзімнің гіне көп мүжеуқар якутларым, кеш тұнларым. Шыларының барысында ешмурзин білән шмары тегенсін үшін жедім мұны. Яқ, дендірмәм, Қа жетермін, қызылға жетермін, бүтін секреттарын дүнияға фаш етермін. Шынымы, шул қыршаңғы кеше тәкесін жіберсем ме? Қара жер езінде сәрбиятлы жылан болмасын, шуртаратым қырсын, шымастан әткірсін, шәшілі бұлін, жерік, Tillerini güne düşlettirir. Elle öldüm, ezdim, tıkırıp taşladım. Әсіңәні керек. Не қалған нәрсе қарап тұрасың? Әфисәрің ташлап кетті міне. Әйбәт еткен, менен шәп кішіге кеуге бардыңыз. Қара. Әлі бұл сен міне. Сен нешік? Сені қаман жер етмей тұра міне. Өлдім, біттім, тартыштым. Болмаса ұмытышық. Сиңа да жетерлік болды, миңа да сәрбініса, Хатира, миңа да, болған Алла ярлықасын әйді. Құдайым, әлі Хатира болдым.
Әйткәннәр иде шул. Күп хатын белән чуалган ирләрнең миләре кипшигән була ди. Мисез, Сәрби тагын сиңа ярып китмәсенме? Мин соң синең белән тора торган кешеме, хәерсе? Алайса бар. Мәңге шулай бер әфисәрдән бер әфисәргә калып көнен күр. Үлемең шундан булсын. Минем әфисәремдә синең эшең булмасын. Имансыз, белдеңме? Син киреп утадың безнең арада, син. Алладан җәяү кашкан денсез вон. Вон күз алдымнан вон, приказ. Син приказ бирәсең дә бит, ул йөрми хәзер. Менә. Сәрби тәтәй. Менә сиңа кирәк булса, тагын бер җүләре. Ходай сезне иш янына куш булсын дип болай игез яраткандыр инде. Ходаем, бер кат күлмәктән бит. Ничек килдең? Ник килдең? Синең өчен. Бер генә сине күрер өчен килдем, Сәрби тәтәй. Кулың. Син әле минем өчен шулай рисвай булып йөрисеңме? Йөрим. Тугыш, тагы да шулай миңа ярып йөрмәкче буласыңмы? Булам, Сәрби тәтәй. Тугыш! Эшемдә аждаһа җылан ажгыра, дөньяны чәйнәп эзәргә барам. Син шул вакыт минем юлымны тотасыңмы? Тилеме син акыллымы? Нигә болай үз-үзеңне рисвай итеп йөрисең? Яратам, Сәрби тәтәй. Яратам, Сәрби тәтәй. Күзләре. Ya Allah, нишлим бу кеше белән? Бөтенләй гөнаһсыз бала, бөтенләй сабый, наразы. Ya Allah, үзең кешер. Мине сөеп, фронтлар аша килгән күлмәкче. Менә. Йөрмә минем артымнан. Йөрмә. Торма минем юлымда. Торма. Чап, Сәрби тәтәй, тагын чап. Яратма син мине, мин яратырлык түгел. Начар мин, начар. Менә йөрмә, торма. Торма. Начар. Кан. Менә җен. Китте. Ул тагын китте. Падишаһларча кизәнде, китте тәтәй. Ярый әле китте генә. Әфисәре ташлаган ачудан күзеңне төртеп тишмәде. Шунсына син, Алла саклады. Нинди рухи көч аңарда, нинди фаҗиганә эрелек. Татарның туң мулласы да, Колчакның горур әфисәре дә, берсе дә сине аңламады. Кызылларның комиссары да синең бәянне белмәс, тәтәй. Син үзеңне үзең белмәдең. Мин белдем сине. Мин бардым синең артыңнан, тәтәй. Бу юлымда тагын барырмын мин. Карлар явар, һаман китәрмен. 10 меңнәрчә чакрым сөю юлын җәяү конвой белән үтәрмен. Аракы ярамады малайга, юкка әрәм иттем әй. Нихәл, әдәм ахыясы. Кайрыгың бызга каттымы? Син дә бит шул хатынга ир булып тордың. Син дә бит шушы хатынны алып Себер сахраларына чыккан булдың. Білдеңме соң син аның кем икәнен? Күрдеңме, укыдыңмы күзенең нурын? Әгәр дә син шуларны күргән булсаң, бу хәлләргә тарымаган булыр идең. Шул кирәк сиңа дәм. Нәләт сиңа? Нәләт? Мин хәзер барам. Сәрби тәтәй артыннан барам. Хәзер ул минеке. Хәзер аны миннән бер нәрсәдә тартып ала алмай. Кергән арестантлар вагонына. Тимер тәрәзәдән карадым. Күренмәсме? Җегет! Сабыр ит! Бергә китик булмаса. Барыбер
кетерге қалған баш. Ey, Hazret. Sen qo'ya borasың, Hazret. Qo'ya boram. Boram. Malay артынан барасыңмы? Соң. Qo'ya borasың sen, amur bo'ynama. Sen ләмке тарта білесің соң, Ана кісесің ол, ләмке. Білмейсің міне, білмегеш бармайынды сен анда, Hazret. Әлі мен мына қызылар келіп суйғаны күтіп жатайым ма? Қайнеттен бұлардың суйылғанын көресі келді міне. Қызылlardan қашасың міне. Қашып qo'ya borasың енді сен, Qo'ya boram. Кіші qo'ya boram. Кіші, мәңгі барыр ол. Мына сен неме барасың енді, Неме? Қазір қайнеттен кіші де түгіл міне. Нең барсың сенің, Тітіліп біткенсің бейтінге. Тітіліп бейшеген. Шетігіңді мәсіқ тұра ма? Әйтелі, тұра ма дейім? Хош, тұрмаса не айтырың бар, исірік бар. Шол ике молла бір кіші, бір молла ярты кіші. Шол сен қазір ярты кіші де түгіл. Исірік бар. Қазір қайнеттен молла ярты кіші де түгіл мені. Соң сен бет менің яртымна ашаушы. Сен исірік баш артынан еріп кет мен бұлай болдым. Башым ашадың. Сен менің бәт-бәт. Кіші күлдірмәйді. Кіші күлдірмәк ет. Күлсін, бүтін дүния күлсін менен қазір. Кем артынан еріп кемге қалдым. Таш түссін менің башыма. Сенің башыңа. Ашмай. Hey, sensil, ilahi sensil. Ашмай. Түк қапысы ябық, бұяш тұтылған ішінің рәт кеткен Hazret. Нәрсе яшырдың, Нек сөзіңін айтмайсың, айтыңды. Күнмессің бейт, Hazret, күнмессің, бұлдыр алмассың, Hazret, Күндім бетінде бахай, барына да күндім, тоғым неге күндір рейдің. Қалайса тыңла. Мұннан ары, сен Hazret түгіл, мен Hazret. Сен Hazret? Мен Hazret. Ярай, сен Hazret. Итек теге білесің ме? Итек? Үйренішің ме? Неге ол итек? Ситек деген мен ситекні шәкірт шақта тіккелеген бар. Яңа мәхәлләдә итек белән намаз. Ярай. Ситек түгел, итек мұнысына да күндім. Май шәкерне білесің ме? Уран май шәкерім ме? Тегетті шәкір сәткен қатын айтасың ме? Үйленішің ме? Менің башыма нелергіне ойлап шығарасың сен бахауай. Риза болып алдың ма? Алдым. Қазір кір менің мәчетке. Мәчет? Бұл енді мәчет. Қабақ. Қабақ ма? Болсын. Оңа да күндім, әйді қабақта жаңа. Кірерден әлік шығарыңды ойла. Тоғын не үйлетасың енді сен менен мұлла бахауай. Әйде кірейік. Ақшаң бар ма? Ақшам? Ақшам жоқ. Жоқ. Алайса, Hazret, мына бұл шапаныңны салырсың. Шапанымны салырмын? Bir қолыңны. Бірдім, Hazretіңе қойттым. Шабызына қоямыз. Ишмурзин сандығын көтеріп келуші динчиклар қошалар. Бахауи белән Гайнетдин қабақтан йөгереп чыгалар. Hazret, signal bu, signal. Нинди? Шәһәр алынган. Hazret, ана кызавыдын талыйлар. Hazret, баялы, помощник. Ана тәк шинакны. Зигер, Hazret. Hazret. Şu. Subhanallah. Bu git benim sandığım. Hazret. Rabbi, devletim kayıttı. Әркімлерді қозғалмасқа! Мирғали шимадан тұтқан Ишмурзин қаршына түші. Советлар властisi mi bilesiz kim? Transit. Siz Yapon poddırlıyı? Aha. Sizдің familiyіңіз?
Ита, бута, туда. Ага. Ишамура! Мен көрем, сен Ишмурзин! Миңа сені тірі келеш қолға алуға керек, әт! Сіз кімлер? Дейшік бар, bu оның сандығы. Туқта, сандық менеке. Отырсын! Хош келдің Мерғалиенім, сау ма, сәлемет кіне ме? Дәрсі бұ! Ғайнетдин мұлла ма? Yok, mulla түгел. Атығы сандық ба? Жоқ, отмайбыз, ашқыш бар, ашабыз қазір. Сандықтан сәрби көтерілі. Ulan! Elle var başım. Elle yok başım. Dərsə bu! Akay Bedri Bay kızıl iki tüplü sandıqqa salıb zagranit salıb шығып balalarını. Sen mi? Мен мұндай қимметлі жауһарын алып шығам деп ойламаған едім. Эх, yok бет пистолет. Әлі сен мұндамыны? Міне қазір мен сізге бұл кіші турында сөйлеймін де. Dünyada мұның қадар қорын, мұның қадар контр. Сөйләрсіз, абыстай, сөйләрсіз. Ләкин біз аны сізге қарағанда яқшырақ білеміз ақыры. Шолай кім авантюрист Ишмурзин? Bir құтылдым, екі құтылдым, ақырында тұтылдым. Алыңыз өзен, чемоданы білән трибуналға. Прощай, мама. Давай, я разу кирпич yapmasın, давай. Әмин, Мерғалиенім, әмин кім болып қалам? Шу жығатлы жер өтіп, шу жығатлы қозап шегіп, кім болып қайтам? Шушы помой силәген тұтып қалдым мұны. Міне оғай. Şu Ғайнетдин, еліне ташлап кетуі жеңіл болса да, кері айленіп қайтуы алай жеңіл гіне болмай ола. Sizin avulda ipini вкусно готовить şekerleri de. Eydet bizim munşab. Munşab. Eyde canım, eyde gerek. Туқый ауылының волость башқарма комитеті. Сол яғы үстәлдә ЗАГС деген язу. Онда Ханифа отыра. Ғайнетдин кірі. Ассаламу алейкум. Қыз кіші екен. Узығыз, не емаш? Сүбханалла. Өзі біздің халифа түгілмісің? Бек сауғынамы, имен ме қызым? Исәнмісіз? Mulla abzayış. Yok, mulla түгел. Ne mulla? Sizni o'lganmi, o'tirilganmi deb söyleyenler idi. Bor ekansiz. O'tirganlar? Kim söyley? Meni kim o'tirsin? Mine ağay. Düşman sözü ol kim? O'zingizning kishi bo'lib, mine o'zingizga qaytdik endi. Allohga shukr, o'lmaymiz hali kelamiz. Zag'is degan ekan. Xo'sh, ya'ni sen o'zing bunda kim bo'lasan so'ng? Mine sizning ishni yetlatdilar hali. Tug'anin, uylanganin, o'lganin deganday borinde tirkab o'tiram. Mitrikka. Subhanallah, menim mitrikkinagilarim, ular sendamini? Bizda. Hey, Sarvinisa, Sonya, Xotira, Pula, Moyshakan. Kel. Kel ana ko'rish. Men ketgachana Hanifa qizim mulla bo'lgan. Mitrigim onun qo'lida. Mana Sovet. To'xtadi. Buning uchun ilm kerak bit. G'arabchani qo'ysan qo'damsan sen qizim. Biz g'arabcha yozmaymiz.
Менә, сіз исемегізді мұнда Ғайнелдин деп язғансыз, біз татарша Ғайнеддин деп язабыз. Біз шол Ғайнелдин деп yazar үшін 15 жыл мәдрәсәдә ятып ғилем алдық. Ишкәнсіз икән, ишәк шумар. Яғни яхшы икәнсіз икән дейін. Хош, документларны өзіңә яуит етіп қойып. Менә. Сапожник. Сіз итікшіміні? Кім болайық итікші болмайша? Мына қара, шожына өз қолларым білән тектім. Комиссарский форма. Ана, жеңгәңнің аян қаралы. Японский хром, 40-шы номер. 40-шы түгіл еш? 39-лы еш? Бу ханым кімігіз боласы? Qoramадым мұны. Документі бар. Мына шубық қағазға сұқтырғаны. Мына яңа жеңгәгіз май шәкәр болайынды. 1 литрдан болсын дейдегенді. Иркөттекі. Соң, мына шол, өзің білген нешлер бар, керек бейді, дүния бейді. Әмі бізді итік киябыз бейді. Шулай деп, өзіміздің ауылға қайтып келдігенді міне. Бек яқшы. Тұтасыз да ішке башлайсыз. Тұтқарлық нейдесің? Тұтқарлық нейді деп, мұнда Мирғалиіні кәшіні председатель дегеннері. Идемі ол yok ма? Председательді аны кантонға ішке шақыралар. Ертеге кете. Кантон болып. Олайса сен аңа сіңілім әйтінді ярайма. Мына мен хатыным да, өзім де пролетар, екіміз де союз. Біздің yurtның бір бөлмәсі бізге бермей қоймастар шулай бейт. Әлігі анда тұрушы жоқтыр бейт. Ник болмасын. Анда бір башында сіздің Хатира абыстай білән Хүләй абзый тұра? Хатира Хүләй білән дейін, табышқанлар екен мен сен айтайым. Тағын кім тұра тағын? Бүтен кім тұрсын? Хүләй абзый анда кіші жебереміні. Теге қызың білән кім әлек? Кашкинский. Кашкинский? Я, оларны йортқа жіберген ме? Жіберген бұғай шында кітекке. Кітекке? Қауып кітегілі, әліге Хүләй, я? Мұндаларының низағы білән баш қатты инді. Хатира пайта жіберік дей, Хүләй абзый юқ. Хөкімет қарар бермеше кірті алмайым дей. Мына бұнысы келешкен, дұрыс еткен. Ешеттің мен ешеткен. Хүләй йұртны сақлаған. Итағатлы кіші шол. Әттігілеріне шул керек. Оларға ненде ер? Ол қарлы бек пролетар болып қайтқандар бұны. Мына нәрсе олай болғаш. Мирғали абзый өзі кеткенше сіздің йұртығызны хал етем деген еді. Сіз кім Мулла абзый? Жоқ, олай деймін, Мулла түгел. Ғайнеддин абзый. Қазір ғаризағызны язып, анда сәркетепке кіртіп берігіз. Онда қазір ұтырыш бара. Қарарлы. Ғариза бар, қызым, ғариза бар. Мына. Май шәкер жеңгәгіз бек грамоттай біздің. Минам әлі Хатира Пулай. Май шәкер жеңгәңе де айттым. Біздің айтаманда ауылда 6 бөлмәлі йұрт болар. Бізге бірсін бермей қоймаслар. Дұрыс, әліге 2 гіне қашық көтерәбіз. Алда не yazғандыр, анысын біліп болмай. Шулай деп әйттім түгіл ме қаршық? Бек қаршық болсам, әне ешірәгін тапта кір. Бар дейсің бет әлі өзіңнің? Ұстабикелі. Нитмәлі, түгіл ол, ғадат ол. Әлеккеге пілерәнген ғадат кені әйінді ол. Әне, бірәбіз деп тұралар бет. Әйдәлі, май шәкәр, бір иркі тұранындағы шекілі падырышкім ғына кіріп шығығалы. Ай, крашкым ая. Жиын әтірәгәлім, жиын ханымшы, жиын кафір. Сандық. Шулар кетіп, илгәйгәм, аш суғатам, кіріп қалды десем, қайтқаннар. Жүнді кіші, илін, жырт-жырын ташлап қалшақ тәріс артынан тағылып ерімейді ол. Міне қазір өзімізге ит демес, балаларға сүт демес, шулар ішер, шулар тығыныр. Қаян өзі, андам ол. Хабиб айын, Питер Пауласында жейде жын бір юлы суғы бітірген. Әмінсін суғарға жінігіне де қалмаған бет. Пышақсыз үлгірі. Аяқ басқан üzerinde ülenler құрыбет ол Ғайнеддин Мулланың. Қая ол, анда кіріп кетті дейсің ме? Ай, көптен йұрттан сүтіп яндырасы қалған ол Мәккәдің қызы Ғайнеддин Мулланың, Мәкке кафірінің. Тимирғазы, сен айтып. Айда, мына шына отырып тұр. Бұма, бұл тұрғаны безобразие, бұл сіздің волоста. 6 бөлмелі йұрт. Йұртның хозяйкасы шунда тұра.
Шуңар ышанып, йорт ашкычларын бирмиләр. 2 айдан бирлек китәктә яткыралар. Знаменитый артист бүтән җирем юн булды. Тауык ясында түләп чыккан әтәш кебек йөрим. Шайтан алгыра. Акрын, сез нәрсә, иптәш? Представьте себе, 2 айдан бирлек китәктә ятам. Миңа кабинет кирәк, зал кирәк, йокы бүлмәсе кирәк. Ә мин Тимиргази Качкинский тауык оясында ятам. Мин бит сезгә голландский әтәш түгел, шайтан алгыра. Кем кирәк сезгә? Председатель үзе кирәк. Мондамы? Кеше белән обращаться итә белмиләр. Кайчан бирле гариза ята, карамыйлар. Мин сезгә Сибир качкан буржуй түгел, артист гастролер мин. Ленин әйткән сезгә, бюрократизм белән көрәшергәме? Волокита. Я. Ал документларыңны секретарьга керәбез. Бүген бөтен волисполком булар белән генә шөгыльләнербез микән? Башланды. Әллә ишетми инде. Исәнме дим, исәнме? Нәрсә, Гайнетдин мулла совет булып кайткан диме, нәрсә ди? Кайткан, Хәтир апа. Совет булмыйчы безгә кем булып кайтсын? Әнә шунда. Шунда. Шул бик ерактан бер нәмәстә ияртеп кайткан ди. Күрдеңме? Әйе. Бик матурдыр инде. Матур булмыйча, Сибир хәтле Сибирдән ияреп кайткачтын. Матурдыр инде. Шуның өчен йортын сырап йөри торгандыр инде. Безне дә чыгартам дип әйтәди. Нәрсә? Шулаймы? Әйе. Нәрсә сөйләшмисең? Сөйлә бит монда, сөйләшер өчен куйганнар, сөйләш. Кирегез, анда. Анда? Эш башлаганны гына карыйм әле. Ай, бустабикәләр. Әйдә, җаным, әйдә, гәрәй. Әйдә, инде, кая киттең, әйдә. Санечка, у меня же режим. Эх, Худай, утыр менә шушында утырып тор. Соң, әнекәйем җаным кайткан. Хәнифә җаным, нигә бирмисез инде һаман? Нәрсәне? Соң, өебезнесе? Гайнетдин мулланың йортын кайчаннан бирле уртасын сорап йөрибез. Ул безнең йортыбыз иш. Анысын хәл итәрләр. Сезнең монда ЗАГСка языласыгыз бар икән. ЗАГС диме, нәрсә ди? Әйе, никахсыз торасыз бит. Айттым мин сиңа, Сонечка. Лыгырдамасана, тапкан бер сүз бояр кешегә. Сүнә! Нишә мин сиңа сүнә эшкә булыйм ди? Карады. Әнекәйем җаным, ЗАГСсыз тора диме? Хәнифә җаным, каян белдең аны, Карады. Никахсыз торырга тегене әллә мине күпер башы кибәрәләр фәрихәсе шикелле уйнаш итеп тора дип беләсеңме? Менә бер. Кулыгызда кагаз бармы? Кайсы ЗАГСта булдыгыз? Безгә Нава Николай Гуртының мәзин никах укыды. Нова Николай Гуртының мәзине никах укыды. Не понимаете, деревенщина. Сонечканы сиңа әйтәләр бит, закон. Вот, языгыз үземне. Григорий Абдулович Абдулов. Григорий? Estağfurullah, тута. Нишләп Григорий булсын? Гәрәй исемле шул. Сонечка, это же не по паспорту, это же не по паспорту. Абдулла улы, Гәрәй Абдулла улы. Григорий Абдулович. 30 миллион акча хәзерләгез. Менә 30 миллион. Понимаете? Минеканны вот кистеләр, кисәне бер литр белән Әнә тегендә генә утырып тор. 30 миллион. Менә бик закон белән сөйләшсәң, теләсәң каян чыгарып языл бояр кешегә. Син хәзер Григорий бул,
Мен сен белән никахсыз торыйм да, авылга тавык үләте таратып ятырмы тагын? Менә бер. Шушында узабыз, әйдә! Я Хода! Гайрәтле Остабикә үзе кайтты. Тугыш абый белән. Әйдә диләр сиңа. Әйдә. Әстәгъфирулла. Пәрәш. Сәрбиме бу? Әнекәем җаным. Бойлан бирле танымында торамыш. Тәүбә әстәгъфирулла. Бик сау кайттыңмы? Ахирәт. Аба, ун инде ябыккан. Авырдың мәллә, Ярар. Ишектән керер-кермәс абайлап алырга тырма. Мин кайтсам, сиңа кайтмадым. Аба, бик әлләкем булып кайткансың икән. Алай бурныңа бик күтәрмә. Ул Себердә син генә себерелмәгән, без дә себерелгән. Правильно. Почему ир алдында хатынына оскорблять итәргә? Монда законный ир и жена, понимаете ли? Бу әле синең иреңме? Ходаем. Күрдеңме? Я, шулар да килеп язылган. Язылабыз. Юк. Ни юк? Язылып тору нишанлык. Мин аңардан югарырак торырга телим. Сиңа хатын белән торырга булса мишанлык, ятырга булса мишанлык түгел. Юк. Алай гына тормыйм мин синең белән. Языл. Тагын күзеңә төшкән. Языл. Рәхим итегез, Тугыш абый. Иң элек сезне бу исемлеккә язып куйык. Кашаклар исемлегенә. Тугуша. Кашаклар исемлегенә? Юк, туктагыз, мин кашак түгел. Сезнеңчә аклар ягына китеп кайткан кеше кем буласың? Туктагыз әле. Мин бит Кызылдан качып китмәдем. Менә Сәрби тәтәй. Минем артымнан Себергә хәтле барып алып кайтты бит ул мине алтыным. Мине син үзең беләсең, сиңа менә шул хәерсез мулла алып китте. Шулай языгыз да. Югыйсә бит бу миңа яла ягы була. Бу бит мәхәббәт эше, сәяси эш түгел. Нигә сәяси эш булмасын, Тугыш абый? Мәхәббәт сугышы бармады бит анда, сәяси сугыш барды. Сез шул вакыт фронт аша чыгып киттегез? Китсе. Куйыгыз әле. Шагыйрь бит инде ул. Сез аның миңа язган шигырен ишетсәгез. Яле, теге шигыреңне укып күрсәт әле үзләренә. Шигырь. Син әле мине шигырь укырлык хәлдә дип уйлыйсыңмы? Җитмәсә ул мин Себергә киткәнче язылган шигырь булсын. Нәрсә диде? Нәрсә? Әллә хәзер бергә тора башлагач язмый башладым дигән сүзеңме бу? Шулаймы? Сыпыр чәчеңне, шулаймы? Син мине кеше алдында малай итәсең. Малай итәсең имеш. Әлбиттә малай. Менә бит. Бурылма, монда җиткәч кая борыласың? Тукта. Тәле син кая барасың? Оныттыңмы кичәгене? Каптыршы туфлямны. Ышкынган. Юкмы? Юк, мин нервный кеше. Беләсеңме, мин эшләрмен, Тукта. Син бит минем өчен шашкан, Тугыш. Мине фронттан аша килеп тапкан, Тугыш. Ярый, мин сиңа хәзер сөйкемле күренмим дә, ләкин бит син шагыйрь, хыялың көчле, үз-үзеңне шандыра беләсең. Тот та хәзер мине шашып яратам дип үз-үзеңне шандыр. Ишеттеңме? Булар алдында. Каптыр. Мин валлаһи белмәймен. Тор. Менә шулай. Син зур шагыйрь кеше. Кая әле кеше язган гаризаң? Языгыз. Тугышып. Мин соң бүген дахи башын салып җиргә. Менә исфат ит үзеңнең дөя түгеллегеңне. Бер яхшы кеше бар иде дөньяда. Исем Шәрифе Баһави иде. Иркутскида аракы заводын талаганда спирт казанына төшеп үлде мәрхүм. Бу трубка шуныка. Инде икенче яхшы кеше булса Миргалиенең булар. Бер бүлмәне безгә бирми куймас. Исәмменем. Сезгә юк. Сорап та йөрмәгез. Кимәстә. Берсебезгә калганы Сәвиткә тиеш. Син дә шул хатыннарга аңлатып бир әле карчык.
Tағы қаршық. Әне, еп-еш ұстабикелерің. Үзің сөйлеш. Шушылар ма? Шуларға қаршық дейді, оғыз үйрен біткен нейін ол. Шуң айтылады ол. Ей, Алланың қәһәрі соққан нәрсе. Көптен шулай керек еді. Демешник. Мен йұрттым деп бізгеләммәлі. Анда біз бар, Сәвит бар. Сәвит? Біләсің екен Сәвитні. Тұт қапшығыңна. Құлайың білән екеу құлақ бұласығыз келген. Yok. Bizniki yok bizniki. Biz zayavlıyıp birdik. Urtasın biz sıradık. Ana Xatira qonaqdan qaytmadı. Servi kiyinildi. Nasıldı? Bütün yuttum, men tuttum. Menim kaxuluş kafımda onda. Kaxuluş kafı. Xayittin tağarağa muncha taşı buraya başı. Tuğaş, bütün sıyır tüsürap qariza bergen qaya qağazlarını jey. Bizgina qalğamız ayda. Şuşunni tufla tigasin mi? Tigam, nek tikmasga, tavarı bolsa. Menga da tigib berirsin. Tek bundan yaxshiroq bo'lsin. Tavarnini tug'ish topib ber. Kimren uğuşu? Şuş kotamam. Akırın. İsketkiş ahmaklar. Bu tili xatınlarga kim yurt birir ekan? Kешір Темірғазы. Дүп-дұрыс. Yurt meneken. Bir yağında Мастерской ашабыз, başqa шығығыз. Мен sizne көзлі башлайткен, меннен жеткен. Өзіңіз yurt салып кіргіз. Қызым өзі орнаштын ана, кия орнаштырсын, салған yurты болса. Yok, bizga tiyiş. Nege deşmeysin kurnuz? Ana kişi priliter bulup koytkan. Sen Zemski bola turib qotib turasın. Nege deşmeysin? Ana olalar ki. Сонечка, что айтырган? Мен білмем, успевать етмем, что айтырган. Мына, құлайды. Бонекан сход. Я, кел көрішік. Исәнмі? Бажай, құлай. Кімсің сен? Танымыдамы қазір? Қара сенен, Ұстабикан алды, үйге кіріп отырды да, кәмсің сен ғайныттин, Ғайныттин? Мына ешмасам, құлай. Йұртымны сақлаған, қараған. Аны Хатира білән йұртқа жіберем, сізді yok. Сұрап та ермегіз. Әлі сіңа іліккіге құлай керек болды мұны? Сен әлі мені yolшың итерге қойттың мұны? Тоқта. Сен нәрсе? Сені йұртқа жіберем деп тұрам бет, шол ма шүкір анам? Сен нәрсе? Әлі мені шүкір аналар ұқытырға қойттың мұ? Хатира кәл, фурашкіні тұтып тұр әлі. Суғышалар ішмінеді. Мына шулай. Мені кім анда? Ерғали шақыртты ма? Мына мен жиылышқа деп келдім. Күтігіз. Ненде итағатлы кішіге нешеген бұл? Итағатлы. Наконец, мен ауылда нәрсе деп кіне тұрамсың. Қатық сүлмеге көргенім yok мәлі. Мен ағайны Темұланың түрияқ ие болса, ауылыңызда тұрам, болмаса yok. Зал, кабинет, ашқышлар, қыз менікі, үй менікі, ашқышлар алыра келген менімді. Ашқышлар! Bizga tiyiş. Жиыннаққа кафірлері. Мына шушы ашқышларны мойныма тәрітіп баққандан берлі бәрекет кетті қолымнан. Тауығымны үләт қырды, қатынымның янтығын жын соқты. Қашқанлар әне исән, алтау болып кеттілер, 12 болып қайттылар. Үзлері бір қаммон. Жиынығызды шушы ашқыш бауына тағып, суға салыр кішісі қайда? Нәрсе, мен оқырап, қапқасын деп алқан сарықла шекелі ақайып қаттығыз. Ашқыштар керекіні. Тұт, мәй шәкәр. Тұт, жіберме. Өзіміздің ашқыштар. Йорт керек болды бұнай. Ғайнеттин Муллатиев білән ятып өліп қалды бұнай. Ғайнеттинні ташлап қалдырып, қор болсын деген едіңіз бұнай. Қайтмас деп білген едіңіз бұнай. Ай, мына қайттым әлі. Ашқыш сенде тұрыр. Сен қажайке. Шушы хозяйныңды тұра тұрсын. Қарилар біз әлігіне қарайса еді біліп йорт бізнеке. Нәрсе, полковнигің үй салып кіртмеді бұнай. Мұрды, ружы.
Gelmiga kızıktımı. Münasima. Gelmesi. Iş aşkışta tugul. Jin jüler. Bütün jirde sovet intelligенцияға yurt biri. Особняк biri. Zal, kuhня, kabinet. Aşkış minde bulacak. Sen bit yurtumuzda bir kimde yok dedin. Senin bunda unlap atan, unlap anan var iken aşığımda bir kılagay. Yurt kirek oğlan ha. Koyan kilgen proletar. Sen saldın mı? 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 Qara ruqlaşaq. 1920 yıl 1 avgust To'qay Volos boshqarma komitetining 22 nomerli qarori bo'yicha 19 yilda oqlar bilan Sibirga qochib ketgan G'ayniddin Mulla Denislavovning yurtin kultura saroyi etib qoldirishga ham yurtning komendanti etib Xulay Yaxiyevni belgilarga qolgan iktashlarga xizmatlarida davom etarga mumkin. Siz Галиаскар Камал исемендәге Татар Дәүләт Академия театр артистлары башкаруында язучы Нақый Сәнбәтнең «Качаклар» әсәре буенча куелган спектакленең радио вариантын тыңладыгыз. Спектакльне сәхнәгә куючы режиссер Марсель Сәлимҗанов. Рольләрне башкардылар: Гайнетдин хәзрәт, Равил Шәрәфи, Хатирә, аның улы хатыны, Марзия Миңлебаева, Сания, икенче хатыны, Рауза Хайретдинова, Сәрби, өченче хатыны, Зөлфира Зарипова, Майшәкәр, дүртенче хатыны, Халима Искәндәрова, Зөһрә, Гайнетдин хәзрәтнең Хатирәдән туган кызы, Фирдәүс Хайруллина, Хөләй, Гайнетдин хәзрәтнең ялчысы, Халим Җәләл, Тугыш, романтик шагыйрь, Рәсим Сәләх, Абылай, авыл куштаны, Һидаят Султанов, Миргали, Кызылар мейше, Шамил Бариев, Ханифә, Миргалинең сеңлесе, Раушания Юкачева, Ишмурзин, Аклар полкының командиры, полковник, Нариман Гарифуллин, Качкинский, артист, Ирек Бахман, Абдулич, элеккеге чиновник, Илдар Хайруллин, Бахауи, узгынчы, Ринат Тажетдин, Хайри, спекулянт, Әнвар Губайдуллин, официант, Мансур Ибрахим, Малай, Камил Камал, Динчиклар, Дусил Касым, Әсхат Хисмет. Калган эпизодларда театр артистлары катнашты. Спектакльне Данил Ибрahimов алып барды. Спектакль магнитофон тасмасына 1987 елны язып алынган. Әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.